adhi loso wachni. Jaduong' James Chumbe. Joseph Chumbe, Jaduong'. Jaduong' Joseph Chumbe. Jaduong' ero sechung' malo biro yaone u jaduong' okal. Okal. Bia winyo wele. Wadwa timo nyasi kama lich ahinya. Jaduong' biro. Ogai binde bia ka. Machiegni makidwa ketie kom ti nwango kaka timo kodi. Kawuono in nyasi. Jaduong' Joseph Chumbe. Jaduong'. Karibu sana jaduong'. Nachako winji mana kapuonjo Kisii. Erokamano. Oh, wenyo wela bedgi kacha. Primary. Ngama chielo mane list. Koro ke chik Mheshimiwa Walter Wino, ng'ia ka direct. Ugai. To omi ugai bede. Ko winjo wach malong'o ahinya to kenyal chaye mwa kama wacho ne nyalo wuoyo minago microphone. Wacha achiel jaduong' sema moja. To tuo bende aka 80 sane ga 6. Konyuolwa pinyni ne watimo penj moro higa 52 to Jojo Wino ni Pehel kumane wayude Oburu Oginga mowadgi jatelo ni Mwamaku koro kochopo odiochieng' ma kawuono ni mi nyathini wuod mera support malit nedie na miye kom mondo bedie kom no romo go ng'at manyalo pinge onge nekech ng'at magudo wi ng'at makelo ko onge nyathi mar mar kom ogai ami kendi bedie gikwe kamano. Pamne u jaduong' samo timo mano. Pame lwiti jaduong' inang'o mamoni pamo. Koro bedi. Wapi makofi zangu na vigelegele? Hey. Okay. William Olugi ka ane ofisa chien ka ofisa. Jaduong' poko tieko menago maiko koni poko tieko wach moro dwa wacho. Odwa wacho. Idongi wach moro. Itieko. Oh, thank you. William Oyugi Nyangaga. William Oyugi Obiero. Aya. Team in South Korea.
Maguok, karibu sana jaduong. Kurikima. Jaduong Samuel Matolo. Jaduong Samuel Matoro. Matoro kama intie wadwari kama chini. Jaduong Samuel Matoro. Anyalo wacho Kisungu. Mara ariyo to dhi wacho Kisungu. You can come and win. Ay, jaduong ero biro. Otingo joma tekre gi ng'eny ahinya. Skul ka. Make mako. Ndalo mano chak kwa en mane go kadhe dala. Gimoro ka. Ikre sama mano timore jaduong Okina Joseph. Wami jaduong Mike. Wami wachungi kone kama turu ka Omera wapi ai lich manade jaduong ngama waluongo Okina udi ni kama opogore abiro wacho dhok mamoko mopogore opogore tamre gi nono gi dhok Kisii eng'aki yanda matara duoge karaya jwanye Rwanda na jaduong karibu sana kawuono gini pek. Haya. Tong pusre lweti. Pusre lweti chuo to. Ngiko. Jaduong make. tong jakuhungu tong pamene jaduong kama utie pamene jaduong di microphone te chendo jaduong kikedi podina naka beda nia engineer gima timo microphone biro mi ariembi tich pod wadhi mbele wan gi jodongo
Raila ni mondo ka obi ochiwne ma rugu makatako tero dhogo wi kweli kweli ni rwakna uru baba mayako yawa wena lego bigoro ai wunya lego wabisangwa ne vigelegele karibu sana baba wunya lego John, give me Albertine. Asante sana DJ, asante sana DJ. Hey. Hey. Baba kuruchi ugini. Hello. Hello. Yetura unti. Yetura umor. Yetura wil. Yetura ushek. Koro. Kero se renjo gae kom. Ankura me arungu maduong. Arungu maduong. Arungu mar kwe. Marangono. Mok arungu mar lweny. En arungu ma jodongo. Makelo kwe. Kogo ni to kwe beti okamani thurwa. Okamano. Peace. 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 Ilungo na abaja. Arunga baja. Erokamano. Hey. Haya. Asante sana baba. Asante sana. Awacho ni gini kore kalich ni lich dala wa wane nyasi maduong koro joma no chung ko beda piny. Joma no chung koro beda piny. Mae makori winjo kiluongo gi dhok Kikuyu na dhok Koredi ane wera ne dhogwa ni guogi no guoga. Guoga guou ne dhok Koredi neno wa ni guo joko nango ne Koredi ni ne guowa. Wan wasomo oko ang'e dhok te ang'eyo. Next stage. What? Odoyo wete, waluongo Odoyo wete mondo bi ochiwnwa. Waluongo jaduong' Odoyo wete katie. Mondo bi chiwno ogudu. Jaduong' Odoyo wete kama intie. Odoyo wete biro chiwo ogudu ni MP mamarwa. Odoyo wete. Bi winjo gini maber adiere ya. Ma Odoyo wete Odoyo wete ma jaduong' Odoyo wete. Our MP. Jaduong' ni wathagore go South Africa. Atwang'o wuoche tadino taer mar ndege. Mheshimiwa Junet, tafadhali uje huko mbele. Edi Muok Senator. Piny ne lich ahinya. Busana mheshimiwa. Are waling ane. Erokamano. Awacho ni ya. Omera in wuoro luo kichak luongri wuoro ria. Adwa migi joluo nikech oria onge gi gini. Machakri kawuono iwuod seme. Pamne wuja seme, pamne wuod seme. Ogudu noromo wuod seme menade yao. No twang. Ana asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa.
Joas wuor koko. Joas wuor koko. Wadwa ni mondo mi governor in bende mechka. Joas wuor koko kama intie. Joas wuor. Aneno ka Joas wuor. Governor bende ikri. Bende ikri mondo mi obio mi gineka. Joas wuor aneno ka jaduong' biro. Chuorie kom gavana. Haya. Haya. Joas wuor koro dwa chiwo konya. Mheshimiwa. Okidwa wacho gimoro e wachi kado ka kiyo. Ne jo seme. Ne jo suna isti. Ne jo kwa ward. Ami ogudu ni pimbra. Akete wiye ma wuod seme suna isti. Wapi sangwe na vigelegele? Gavana ogudu no kekilony mano kori oguti. Ogudu no kekilony mano kori oguti mibiro wuotho go gavana. Mheshimiwa Babu Owino. Mheshimiwa Babu Owino ebenda pango ni gimoro adwa mika. James Owiti, jaduong' James Owiti kama intie. James Owiti kama intie. Mago joma ne ochandre gi wuonwa diere manane lweny. James Owiti kama intie diere manane lweny. Joma nonena TV kagora gi Bruce Lee. Tige badi bal. Wabe wasea mabor jodalawa. Wang rambo ngwana. Ing'iyo video mar Van Damme latest an minena chuo jachien gi pala. Ere jaduong' osechopo, jaduong' bia. Magi jodongo matekre ng'eny ahinya. Kalenda ne oromo chwako nyoyo. To pod otegno makinene ok ding. Karibu sana. Ibedo ka bedi koni. Bedi ka jaduong' bedi. Ino kibedi. Chungi koni. Chungi kacha. Kata kika. Chunga kata kika sawa. Mos wadwa thago jakom kendo ne wadwa miyo gudu ni mondo ketie wiye koro ti chaki wuothi duoge wi pafa ja baba bia baba podo tegno wunya lego baba podo tegno agwambo kego nea baila ile jukutuma wunya lego tuchoromo windi chanda wunya lego baba do ni bede ko baba do ni bede kom ka haya DJ we mondi Baba bede kom. Me jalo microphone. Pole. Adwa miyo baba nyundo maduong'. Ma waduogo ni nyu. Rais ya dunia mzima. Tunawekea leo hii kofia yake ambao utatembea naye. Okwe Ruto. Okwe. Jaduong' no ng'e Kiswahili. Wapi sangwe na vigelegele? Haya DJ. Baba ndo gudu noro mi kikilon. Ibedo gudu noro mi baba. Ero kamano. Mneuru baba kadok bedo. Koro wadwaro wako mheshimiwa Maka. Mheshimiwa Honorable Junet. Ine makoro kisibiro ka ibiro recognize mheshimiwa wete ni maingo ka. Tunataka wewe ndio ukuje hapa juu. Wapi makofi ya mheshimiwa Junet tafadhali? Abende koro allow ndege. Abendo niko bena allow ndege. Mheshimiwa Governor Sibarati. Karibu sana mheshimiwa Joe Oparanya, karibu sana. Tulikuwa na nyinyi mbali wakati nilikuwa England. Na karibu sana. Ogai karibu. Hello. Adwa fulo nyinga. Madak ya pinka. Nyinga iluongo ni Owili Awudu Lweya, Wudu Gumba, Wudu Agingu,
Wuod Agingo, Wuod Pande, Wuod Odhiambo, Wuod Midodo, mano kwa ribe kwere benye kwere ni mano kwere na ka malu ka biro piny Wuod Midodo, Wuod Were Gumba, Wuod Okongo, Wuod Were Gumba tena, kod Gumba machielo, kod Lado, kod Okongo Lado, gi Okongo, Udongo bende Wuod Imbo, to Imbo bende Wuod Ramogi, Ramogi be Wuod Ramoga Juang. Kama antie ni nyaka chope Ramoga Juang iwinje, ibing'eyo. In miori awa kanyo bi ng'e gigo. Adwa wacho niya, ane mane an wuon nyasi Magalamoro ni. Binda wuoro Nyasaye kaka timo timbe madongo. E kama wantiere ni, an adwa kamana hinya mokwongo ni moluor Right Reverend Honorable Raila Amolo Odinga ne kuku mar duol mar jodong Luo, wajumbe, governors to kod welo duto. Akawo thuolo moyo erokamano ne Nyasaye, erokamano kuom odiochienge ni kendo kuom biro bende ne jothurwa duto. Uono en odiochieng mar chako sigana mar riwruok ka oganda mar joseme mondo wamakre kaachiel gi dhoudi moko e chopo yo mag dongruok kod achiel mar ogandawa ni mamoko biro dhi mbele gi tije mane okae mosenindo Jaduong' Abila noweyo. Adwa wacho ni erokamano ahinya ne jowa mobiro te nyasi ni. Ok nang'iyo ni nyasi nyalo bedo chalo kama, to Nyasaye nosepango nyasi ni obedo ni. Ago erokamano ne jok mokonya e wechegi mondo nyasi ni ochal kama. An gadiera ni tent moket kani ji mang'eny pok onene. Kawuono odiochieng' ni tendi ne onene gweng'wa ka pok okele ga kwa dini. Koro adwoko erokamano ne Jaduong' Junet Mohamed osiepa erokamano. Erokamano miyo gini obiro kaeri, miyo jogi duto te obiro nikech nyinga. Akwayo joseme winjo kasomo ka ni masigana maduong' ma joseme ogaye moket ni eri obedi to gaye ni oriw joseme gi dhoudi mamoko, ok joseme kende. Wan kabiro wuoyo gi dhoudi mamoko joseme mobiro ng'uri idhiye kaka ng'a to nyocho waketi jogaye makanye mano wena koro edonje isemiya machandi koro isemiya wa kel jogi machiegni ma jogi bi machiegni to walugo laini machiegni ka wadhi kama chiegni ka wakadho kuom jaduong' ma wan godo gi Mbugura yako. Ka kamano Nyasaye ogwedhu. Haya. His Excellency the Prime Minister Baba Raila Amolo Odinga, His Excellency Governor George Mbogochila Yako, Deputy Party Leaders Mheshimiwa Governor Oparanya, Governor Hassan Ali Joho, His Excellency Governor Kisii Mheshimiwa Simbarati, Minority Leader Senate Senator Jaji mstaafu Senator Madzayo na Senator wa Mombasa Wakili Faki na wabunge wenzangu wako hapa wengi sana. Chairman ya party Mheshimiwa George Mbadi yuko hapa. Mbunge wa Nairobi Mheshimiwa Babu Owino yuko hapa.
mbunge wa Seme, Mheshimiwa wa Seme, hapa ni Seme, na mbunge yao huko Seme, Dr. James Nyikal, yuko hapa. Tuko hapa na wabunge wengi sana, lakini kabla nataka kualika waseme machache. Tuko hapa na Mheshimiwa Wendo, tuko hapa na woman rep yetu ya Migori County, Mama Fatuma. Tutapatia nafasi na MCS. Kabla sijasema mengi, nataka microphone apewe Jadua Keria Riogi aseme dakika moja, asalimie umati wa wananchi hapa. Pelekee microphone pale. Asalimie watu dakika. Wapi mic kingine? One, two. Malo, jomani malo gite, olor piny mono ka odong' no, neno wa TV. Jomani malo te neno wa TV, sani neno nyake CNN. Please, jomani malo, watu wako juu, wachoke chini, tunaonekana. Dakika moja. Saa inaenda saa. Si. Oro achiel. An man ka iluong Riogi Square. Riogi Square en ker mar Josuba Masuna, Council of Elder. Chogi mora chen. Na winjo history mane Joseme ogolo. Ni kane Joseme odonjo ka, Chacha Bwiri mane omiyo gi kama gidakie. Mano Chacha Bwiri no enas history e pinyni. Emomiyo abedo ker, ano kanogai. Koro nitie alam mane Josuba lemo go manomiyo wariembo wasigu ka e pinyni. Abiro lemo ne Joseme kawuono an be agure. Genguru wangu mondo lem. Tata non kwe. Ngosa biro rusikoro no ruarero no ruaro korri. Roche tuche ko nyangi yomoga kono. E nyangi enegendi buya. Ngosa biro morembe. Orente morembe ko mogori gwito. Orentere Raila morembe. Orentero chila yako morembe. Orentero babunge bosi manuwa chilano morembe. Orentero bwito morembe. Orentero Kenya morembe. Hano ni mere yi hano. Onga manga ini gogo tanga nere kebra keno kia bosoba. Nare ko gambi gato bebuya. Torenta manga na go morembe go kebra keno. Non kwengo sabira make. Gakuri keri ko gudumbe kao. Kori ube kio bonene. Kori nari yao neri umana wao yeso. Atie ko kawakyo ne ya. Udi Seme o yeri kaka ker. Odongi randa ibedo kaka ker mariluo. Anbe and kaka ker mar Suba. Suba mutingo region ma Migori. Gisuba nitie ma region ma Homa Bay. Na kwayo. Kikwane tumruok jaduongo dongi randa kwa mbele Raila. Mondo uloso mpango. Wabedi kaka ker manie luo Nyanza. Mondo jodongo kikpogre. Moro nitie ni ker ni Homa Bay. Odongi randa ni Kisumu. Makoto nyiso wango. What is wrong? Wadwa ni ker obeda chiel. Kaka ina chiel matayo. Luono beda chiel kikwa winji pogro. Na kwayo ni keche duto. Samiloso bura. Neni jogo duto manie luo Nyanza kai. Wariu Raila molo lwedo. Kama wante kikoko bedie. An Migori ka. Amako Migori kabisa. Sama na sidho chila yako. Mbogo. Na sidhe ka nigirison. Nikechi no kanyal sidho. Ngat machielo manobiro gi pati machielo mopogore gi ODM. Gweno bayo gudi chieng. Utino nge odgi. Odwen ODM. Odwen ODM. Miyo na kwa yudi Seme. Sama odongi randa biro dok Seme. Biro dok Kisumu. Raila aparo ni kikwa be mrok. Wabedi gi kwe. Ngubure Migori County ka mar ker. Ubi mondo ubuga mondo wawach. Migori County gi kwe. Migori ka en ODM onge pati machielo. ODM. Thank you. Asante sana. Eroko mano joduong. Sasa kwa sababu ya saa nikisema ODM unasema tuko tayari. ODM. Suna istoye. Tusalimiane kwa mkono. Asanteni sana. Nataka kualika viongozi tuchukue masaa machache. Sasa leo hapa tumefanya sherehe kubwa sana ya kuweka Jadungo Wili kama ogai wa hapa. Lakini wale huyu mzee
ni mzee ambaye anaheshimika hapa Seme, ni mzee ambaye anajulikana kwa muda mrefu, ni mzee ambaye ametuongoza, na yeye ni mtu ya OD. Ndio maana mimi nimefurahi wakati watu wa Seme wamechagua yeye kama Ogai, kwa sababu nilijua sasa wameona mtu kiongozi shupavu ambaye ni mtu ya OD. Na wale ambaye walikuwa wanacheza cheza, leo mumeona mimi pia ni elder kuanzia leo. Tafadhali. Mimi pia ni sasa mjue mimi ni elder. Sasa iko na nguvu ya mbunge na nguvu ya elder. Sasa chunga. Tusikosane tafadhali. Tuheshimiane. Mimi ni elder. Kama case bado hujafikisha kwa Ogai, ongea na mimi kwanza kama elder. Ndio nifikishe case kwa elder, kwa Ogai, na Ogai afikishe case kwa Ker Odungirada. Sasa hiyo ndio mwelekeo. Hasa na mimi ndio iko hapa chini sasa kama elder. Tumeelewana? Sasa nataka kutambua MCA ya area hapa. Mheshimiwa Jakogelo iko hapa. Anaitwa Ongele. Mheshimiwa karibu. Dakika moja tusalimia watu. Gentlemen, Your Excellency, Sir, Dr. Raila Amolo Odinga, we are happy to see you here at Kwa Ward. Our Governor, Dr. Jila Yako, I cannot forget you. All the party leaders and all the MPs who are here, we are happy to welcome you to Kwa Ward. I'm happy that today the MPA is now my uncle. Greet me. He's now my uncle. And the governor is also my uncle. I'm pleading to the Ogai who has been now inaugurated today to assist us to go through 2027. You Kwa Ward undie. Umar, don't want it through. What the 2027? Wamedungufu, wero kamano. Ite MCA what? Haya, asante sana Mheshimiwa ODM. 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 Haya, sasa tuwache vuvuzela. Nataka MCS ambaye wako hapa yote wasimame juu ili waonekane. Waheshimiwa ya bunge ya Migori County. Naona wako hapa wote. Nimeona majority leader iko hapa wakiongozwa na majority wako hapa, iko hapa Mheshimiwa Elizabeth Ochai na wengine wote wako hapa. Sasa majority kwa sababu ya time, asanteni sana, Mungu awabariki kwa kukuja. Baba, hawa ni watu ya ODM, hawa ni watu ya OD. Haya, kaa chini. Sasa tuko hapa na viongozi wengine iko hapa. Tuko hapa na mbunge wa zamani wa hapa anaitwa Mheshimiwa Charles Oyugi Owino Jalikoa. Okego Wenga. Iko hapa mheshimiwa, afanya namna hii. Sasa tuko hapa na serikali ya county, hiyo governor atatambua hawa. Nimeona wamekaa wote hapa. Sasa tuende kwa wabunge. Tunaanza hapa nyumbani. Nataka kualika kwa dakika moja Mheshimiwa Awendo kabla hiyo party leaders. Kwa sababu wako na safari ya kwenda, wacha niite chairman ya party. Anaitwa John Mbadi. Akuje aongee na sisi. Haya, Seme oi! Migori oi! Your Excellency, the People's President, Raila Amolo Odinga, viongozi wengine, 2 deputy party leaders present here, governors present, led by the governor of the area of Chila Yako, my friend, member of parliament for Suna East, wabunge na elders wa Seme, Wuduseme, na wabunge wenzangu, masenators, na wabunge wa county assembly ya Migori, na viongozi wa chama cha ODM. Yothuru wa ukwe uru. ODM. Adwaka uthuolo ni makende mokuongo monda chiu poch gi pak ne Ogai Miso Wili kata jaduongo Wili makawuono wabire nyasi ne kuom yudo ko malich machalo kama mar kelo kwe kata gayo Josene. Walamo ni Nyasaye mokuongo mondo medi ndalo, to kendo walamo ni Nyasaye mondo mi wisdom machalo mar Solomon
makaweche chopo kuomi ting'ado gi ratiro. Ti king'eyo ni tiyo e bwo ker marwa. Kendo en mana ker achiel kende e piny mar Luo ka miluongo ni Odungi Randa. I want to be very clear. Wan onge ker moro mar Luo ma watambua mopogore gi Odungi Randa. Ka ker moro ni Homa Bay, mano mar anyuolane. Obed kuro waonge kode gi shida. Ker wa mwang'eyo en jaduong' Odungi Randa. Kech en mane piny Luo opuodhe kendo yiere e pap alanga ka koi. Pap mar Homa Bay Stadium. Koro in ng'ama noyieri wakia. Dong atieko kanyo. Mar ariyo, uwinjo kowach ka ni wan kaka oganda Luo nyaka wabede gimoro adi achiel. Gimomiyo oganda ne bedo gimoro achiel ne en nikech ka gidhi e lweny to gidhi kaka oganda. Kendo ne gibedo gi tonge, gibedo gi kuodi, kendo giromo gi oganda machielo kata ka gin jolang'o to gikedogo. Piny masani tinde ji ok kedi. Kedo mamako en mar siasa. Mane lweny ma wan go. Emomiyo nyaka wabed oganda achiel kaka oganda Luo. Seche ma wadhi lweny siasa nyaka wabed oganda achiel. To onge kaka unyalo bedo oganda achiel ma uonge gi chama. Gima sani kori kedogo, tong' mikedogo en chama. Chama mar oganda Luo en chama miluongo ni ODM. Omiyo kik ng'ato kel propaganda gi porojo gi weche manono ma ok kony. Ni kik uket tong gweno mag okapu achiel. Onge oganda man gi duol e Kenya ka. Kata idhi mana kuom oganda mar jo Kikuyu, nyogi go kura ne pati achiel. Koso? Kata idhi kuom jowa ma koro rito wagi, jolang'o manyoma wagi. Gin mana chama di achiel ema nyogi go ne kura. Kata idhi kuom jatol yiedhi miluongo ni Wakamba. Nyogo kura ne chama di achiel. Omiyo ng'ama kelo siasa mar propaganda madwa pogo joluo ni joluo ok onego ket kuchgi e kikapu achiel. Ka koro kata le ineno ka jowi ni e thim to giwuotho mana kanyakla. Sama jowi opogore ma moro dhi koni to moko dhi koni, tineno mana ka wasigu timore nade lal kode. Omiyo oganda Luo wan e chama mar ODM. Kendo jatendwa e piny Luo en Raila Amolo Odinga. To bende en jatelo mar chama mar ODM e piny mangima. Is the party leader. Waonge gi vacuum. Ma ng'ata ma campaign ni dwaro party leader, ine minge gimi campaign. Kendo ino chieni. Ane jakom mar party mochung' ne discipline. Abro discipline sama chon. Nikech wan gi ruodhwa. Ruodhi ok bed ariyo. To onge kom ruoth ma bende kawo ka ruoth pondi e komno. Omiyo party leader en Raila Amolo Odinga. To en gi deputies ne adi. Ung'eyo ni chama wa mar ODM ni en bende chalo mana kanisa. Jo Catholic nigi jatend gi miluongo ni Pope. E buoye kanyo wan gi cardinals. Kae tidhi e bishop, archbishop. Tidhi e bishop nyaka ng'igi kuom padri midhi nyaka mtoto misa. Wan bende Pope marwa en achiel iluongo ni Raila Amolo. To en gi cardinals. Cardinals ariyo nitie ma deputy party leaders Ali Hassan Joho gi Wycliffe Ambeta Oparanya. To cardinal machielo en John Mbadi. Ka Pope odhi Ethiopia ma bende en mana seche ariyo, to weyo ne cardinals tich. Sama en kocha watiyo. Joho nika, Oparanya nika, an bende amak gi ka. Kende tok gi ka ne mang'iyo kaka gidhi. Ka baba duogo yudo kwarito ne kom maber, kamano. Omiyo ng'ama rikni to rokni to mbwakni kabiro ka, nin bende paro ni nitiere kamoro minyalo chikori, onge kiuno. Kiu iluwo mana kaka en no. Winja koso kuwinja. Wach na tieko koso ka tieko. Aduogo e wach ma Suna East, awacha de wach achiel. Suna East kam bunge en Junet Mohammed mosebedo ka wuotho gi baba igni gi igni.
Kenda dwa wacho kachunka. Kanitie jasiasa mora mora ma jo ODM mabiro gi ng'ato Suna East ka. Ni odwaro ni mondo kaw kom Junet ni. Kone ni ng'o mbadi mowacho. Kenda wacho gi duond chairman. Ng'ama nyalo pingo wach no en mana party leader kende. Ka party leader go pingo mane en. Ng'ata mabiro ni wacho ni Junet can this or that. Junet is the MP for Suna East. Gik mose timo nwa wan mwang'eyo. Kako sechung kodwa wan mwang'eyo. Awacho koso kawacho. Adwa dhi e wach mar county ma Migori. Uwinja jothurwa. Uwinja. Sirikal mar Migori County en mar ODM. Omiyo wan kaka jo ODM wan gi responsibility mar protect and defend the governors and the county government of Migori. Ka inja ODM asili okoningi sabotage government mar Migori. Nikech iyaone wasigu rot magibiro chando waka kasa ochopo. Wadwaro ni mondo miyo chila yako thuolo otine jo Migori kagik 2027 to wan gi gimwa nyiso jo Migori kaka chama mar ODM. Ok wadwar ni kagik 2027 tichako wabeda attacked ni jo ODM ne oko deliver to ine me ja ODM tiduodo jo ODM iloko rilum maduodo jo ODM mondo kiko deliver ne the people of Migori. If you are doing that, you are the enemy of the party, you are the enemy of the people of Migori. Atieko kanyo koso katieko. Baba, next week I know we are starting deliberations and discussions around the Finance Bill 2024. As one of your experts, one of the members of the Economic Council of Azimio, the whole of tomorrow I will take my time to do proper analysis on this bill and give a report to the Azimio coalition. I have already seen preliminarily that it is a bad bill that is going to hurt our people, and we need to reject and resist it with all the might and strength that we have. Otherwise, Yoturu Adabedo Kodukanya Katieko Budo, Mheshimiwa Junet erokamano, to angi function moro suba ndu yena, arenga de kono erokamano, and congratulations, Mr. Jedungo Willie, for the seat that you have been given. Asante sana. Asante sana Chairman, asante sana. Chairman, tumekubali wewe ni cardinal. Na mwenye napinga atakutana na sisi. Sasa tuko na cardinals ngapi? Yeah. Sasa nataka kualika Mheshimiwa wa Wendo. Ura Wendo, Walter. Naftali kwa chimbo. Wachoni. Haya. Baba Jabungu Raila Amolo Odinga pamoja na wageni wako, wana governor Ochilo yako, former governors, Governor Arati na wajumbe wenzangu, Bwana sifiwe. Asante sana. Adwa ka thuolo ni baba mar duoko ni erokamano kuom kelonwa peace kata kwe e Migori County manyocha mach osechako liele. Erokamano maduong' baba, jopiny baba kanyo osewuoyo gi joka, uneno ka tich koro dwa chako tiyore. Sama koro tich tiyore ka kwe nitieni, wadwa kwayo joma nyo yier ni mondo ti maber kaka nyo yiergi. Donge kamano? Ng'ato ka ng'ato koro tim gima no yiere no tim. Your Excellency Ochilo yako, wan wabiro support kaka joma no yieru ge chama mar ODM. To kenda adwa ni unge jodalawa ni tich no chiu mar governor ni ng'ato tiyo higni 10. Ok time limit. Ochilo yako biro tiyo mare 10 mos nikech sani koro kokonge udwa neno kako tiyo meke. Je adi morwako no Ochilo tiyo higni 10 mage mos. Nyakwar Jamoki neno ka jogi osemi clean bill of health koro ti wan wabiro mi support ma necessary. Jo Suna East gi jo Seme Nyasaye no konyo un gi mjumbe maber. Ne uru kit budho manikani kawuono kaka piny chalo ni. Babo dich nye ni manatie Dubai. To ng'ado wuodhe ni nyako ringi mondo bi o attend coronation ma kawuono ni kaluwore gi era ma en go gi Junet gi jo Suna East. Donge ber? Donge ber? Bwana Junet, you are doing a very good job. Sisi kama viongozi wale wako chini yako tutaendelea kukusupport. Na watu wanakupenda. Ukiangalia hii crowd wanakupenda sana. Your Excellency Bwana Joho na Oparanya, sisi tunawakaribisha sana huku.
mtembee na sisi, hata ikifika nafasi wakati baba ataenda pale kuangalia maneno kule kufanya kazi, mkibaki huku, mkuje hapa tena na tena tufanye kazi pamoja. Madada zangu kutoka Pwani, karibuni sana, tutashikana mikono, tutatembea pamoja ili tufanye kazi hii, tufanyie hawa wananchi. Asanteni sana. Leo sio siku yangu, Mungu awabariki, lakini jo Migori waluore uru, ngato ka ngato oluorne wadgi kom mano miye. Donge kamano. Koro ji opiem mane tich ni ng'amo timango maka king ngato biro kwa uombulu e kom mora mora to kwayo kaluore gi gik motimo kuma entieno. Ber koso ok ber? Ai uru kamano. Asante mheshimiwa, utatusaidia tu na namba ya simu ya fundi ile na kusonea nguo. Hiyo peke yake tu. Sasa nataka kualika mheshimiwa, utaongea tu Kijaluo, usiongee Kiswahili. Ongondo were tafadhali. Kijaluo peke yake. Kiswahili. Basi asante sana leader. Nataka kusema allegiance yangu ni kwa baba. Na kabla sijanena naomba niweke makaribisho kwa watu wote wale wamekuja leo. Iko jumbe fupi ninayo na neno iko. Ile barabara nyinyi ulikuwa unanena ni kwa Junet, hiyo barabara ni ya Ruto, si ya Junet, kwa sababu serikali kuu ndio inatengeneza barabara. Sasa leader, baba ingeni ane juogi kisiasa emomiyo abiro yo milambo. An kaka tinjandaini tija lando ODM. Kaka niwacho na ni kamiti kama mkutano iko Western nitaenda. Kama mkutano iko Pwani nitaenda. Mkutano Northeastern nikaenda. Bora ni ya ODM. Direction yote ile utatoa ndio tutafuata. Hata ukisema rally iko Addis Ababa, Ongondowere ataingia hapo mapema. Joturwa untie. Nitie raiwa moro machando ae Luo. Raiwa mnotie serikali kuu. Anapeana pesa Siaya ndio wasumbue ODM. Anapeana pesa Kisumu ndio wakora wasumbue ODM. Ametoa hata intimidation na Ongondowere. Mimi naogopa Mungu peke yake. Mungu yangu ya pili hapa chini ni baba Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo mimi sina uoga hata kidogo. Jodia muntie. Kurosani wadiwanu wakare gijo UDA kabimgiguo. Tinu wakare kodi kabimgiguo. Tinu wakare kodi kabimgiguo. Jokarabala uoguoko. Dowati omiyo sani. Baba, hata ukienda Addis Ababa, wewe ndio party leader. Ukikuwa hapa, wewe ndio party leader. Tugimadu anyiso nagi. Kiki yudi jo nagi moro, ni mbiringo ka, ni duagolo thuoki, baba aku. Uiwe nani na unatoka hapa kwa nagi, poa tu hiyo kitu umepewa ndio yako. Mwisho, Ochilo, itiyo matek, kenda kelo ni juok chien. Utaweza kuwa umejenga makanisa na je wale wa kafiri. We fanya tu kazi na utoe chakula tu, watu wanakula tu, barabara unatengeneza. Toa watu wakule kwa sababu kisiasa tunasikia uongozini kwa tumbo. Asanteni sana na nyinyi watu barikiwe. Haya, ODM. Wewe ni nani? Unatoka kwa nani? Gavana hiyo manake nini?
Haya, sasa nataka kualika Mheshimiwa Odege, tuharakishe tafadhali kwa sababu ya muda. Wewe ni nani, unatoka kwa nani? Ienaura kaw thuolo ni mokwongo adwok ne party leader marwa erokamano kuom chopo e dala mar Migori ka e nyasi mar joseme. Gimobwoga baba ni kana biro ka na awinjo ni joseme ma Migori to kaneno joseme ma Nyatike. Koro chuna ni ambe nyaka luongi seme ma Nyatike nyaka obed gi king margi. Koso joseme ma Migori ne ni joma Nyatike ne ni ka. Joseme ma Nyatike ni ka. Koro joseme ma Nyatike ok obiro ka nyaka watim ne joseme ma Nyatike be gimoro. Adwa duoko erokamano ne Cardinals ma ojoin baba ka, wabunge wetena, Mheshimiwa Nyikal jakom marwa gi senators kuom chopo e nyasi makaka kawuono ni. An gi wacha Governor Ochilo Mboga yako erokamano ahinya Pindra. An gi weche ariyo kende madwa wacho ka. Mokwongo baba adwa duoko ni erokamano. Nyocha wan gi ng'ikni moko matindo tindo Migori ka. Kaka wan soldiers gi wasebedo kwa miya assurance Migori ok bi wuok e lwetwa. To nyiriwori kodwa, wadwa koni kawuono kia Migori ka. Nibed gi chir ni Migori weyo koriwore, ng'ama ok dwar riwore gi Migori to biro dhi adhiya to watowewa. Onge kaka wanyalo bedo gi county government mok tini wane motami tich. Jothurwa gidwaro services manyaka wamigi. To wabiro mana miyo gi ka wamiyo Ochilo Mboga yako luor kaka gavana marwa. Koro miyo ng'ama ok dwa tiyo ga yako en owuoga wewa gi kwe. To sama owuok no bowuok e chama ni odhi kanye, odhi kaw kuom jok moparo no nyalo dhi tiyo godo mondo wewa Migori wabed gi kwe moromore kodwa. Mara mogik aduogo kuom Junet Mohamed. Awinjo weche mag barabara kowach ka. Baba yore manuweyo kiloso kapok wadhi e yiero. Sirikand ni ogole contractors te onge miloso madhi nyime. Kikugo Junet lero kata Nyatike nitie contractor mogol. Wan kaka jotelo magu wabiro riwore mondo wa fight mondo contractors goduogi. To sama pok giduogo ni kik ng'atwa moro tugo ne ringo nikech jogol contractor yo ni koro dhi e UDA. Gigol to wasike ODM. Gigol watiko kanye e ODM. Erokamano. Asante sana Mheshimiwa Odege. Hiyo barabara msio na wasiwasi itatengenezwa. Baba ni kilomita 5 peke yake. Hiyo itamalizwa. Nataka nipatie huyu mzee 1 minute. Huyu ndio Ogai wa Nyakachi. Hapa. Wacha tusalimie dakika moja tu. Anaitwa mzee Uonda. Jadung. Mirembe te. Be umor. Ya uye. Mokwongo adwoko erokamano tinde kawuono odiochieng' ma kawuono ma yie ni kare sirikandwa ma wantie kata mwadonje ni kata mwayiego ni ohero wa dongu neno. Wang'ato no wachi ni ok no neno. Wang' ni uneno. Omiyo ka in ka kiking'i kocha kata koni kata kocha kata kucho timri nade wadag ma kende mwayie to ni ma onge ng'ama no we wayie uru walu bang' jowadwa gi mondo wanwang' gima pok waneno. Wabiro neno makadho gik mwaneno kawuono gi mana ka wariwore. Mokwongo ago ne erokamano ne sirikandwa duto te mobiro ka jotelo te. Apako loch mar Nyasachwa ni mondo ting'u malo. Kapodi Jonet Meli ne tich ka. Wuod Odinga ti piny duto te ong'i te onge ng'ama chielo. Ng'ato achiel kata ng'ato bigi mane kata ni uda mane kata mane yawa kik uyie dongo uyie. Tamre uru ma kende mwang' ni wayiego nyaka giko. Ka ji lal no lal te to kwana hungi wadagi. Aonge wach muono mar Nyasachwa. Jaduong' Wili piny omi kare in wuod seme adier. Ayie kodi kendo seme kik ugol kuoth oko. Kuothi ma kik ubergo bang' jaduong' moket kani
Ne ukajo dongo koche nikech owili. Omiyo aneno ka nyito wili be nyicha uhero. Ka jaduong' ma nyicha na winja kawuono biro redio ka. Ng'wono mar Nyasacho jaduong' iwinjo. In Nyasacho medi kinde kaachiel kod ndalo. Omiyo ng'wono mar Ruoth oumu. Erokamano. Asante sana. Erokamano jaduong'. Haya, asante sana jaduong'. Jaduong' Awuondo. Erokamano. Haya, sasa nataka kualika women rep ya Migori County, Mama Fatuma Full Network. Fatuma Full Network. Potakatengo iwa to baba nika. Jo Migori untie. Jo ODM oe. Jo seme wala munu Ruoth Nyasaye mondo ka jatendu ni mondo uchop komabor. Baba waduoko ni erokamano kuom chopo Suna East mondo iriwri kodwa kaka jo Migori, kaka jo Suna East, kaka jo seme. Abiro chiwo mos moaka koa kuom josewe makwa mondo aterne joseme magawa mantie Nyatike. Koro ng'eni an watu nikech seme magawa ni e gweng'wa. Achaka duoko ni erokamano jo Migori County teman ka kuom kom manumiyowa kaka jogo duto manochung' e Migori County e ODM. An kata nuginene to naginene dok tinda ginene muginene. Omiyo doga ginene. ODM. Wakubwa wetu wa chama walioko hapa, tukianzia na mzee wetu ambaye amesimama na baba kikweli kiuaminifu. Bwana Oparanya, Mwenyezi Mungu akulipe, hatuna namna ya kukulipa kwa kusimama na baba yetu. Kijana shupavu Joho, Mr. Handsome, tutakupatia kitu kiende. Iko wasichana wajaluo warembo hapa, utaona vile utafanya. Tunakushukuru kwa kuleta Coast Region yote pamoja na Waislamu wote kwa ujumla kwa chama chetu kipendwa cha ODM. Bwana Simbarati, Osoro ni uchungulo we na deal ni godo. Ule anakusumbua pale ni mboga kwangu, nitakanyaga kikamilifu kama mwanamke. Haleluya. Kwa haya machache sitaongea mengi. Nimepongeza madada zangu waliotoka Coast Region wakafika hapa, tunawashangilia na tunasema ODM iko na wamama wa nguvu. Baba erokamano, ni kweli baba ndio mkweli kwa kusimama na wamama. Wamama wote waliosimama kwa UDA walipelekwa nomination. Wamama wote waliosimama kwa ODM walipewa direct nomination. Baba Mwenyezi Mungu akulinde. Kwa niaba ya wamama wote tunakushukuru na tunasema Migori County toongedwa nyuro. Beo kwa bisanga to ni mondo luoro chila yako. Ko kinya luoro chila yako tidar Migori. Ibiro luoro tendo chila yako makati dagi nikech jopenya manomiyo chila yako kom. Kendo wawacho ni Mheshimiwa chila yako His Excellency, miaka 10 ni zako, tunaomba Mwenyezi Mungu akupe tu hai. Toko chila yako tieko, to Suna bedo piny gi Nyatike, to wawuoyo kaka jokanya chiel, to wawinjore ni gini koro duogi e koni. To ng'ata mosemielo rumba gi UDA to dawe, doga dieri. Kendo mbunge mora jopiny, ng'iuru mbele ka. Mbunge mora maonge kaka wuono oulo no mielo tigo gi jo UDA, doga dieri. Omiyo sani arungu mane babu chiwo kacha wadwa laugo wanawa. Jaduong' arungu cha ibiola mana sa siasa wanawa. Dhako be moga arungu. Doga dhako be nyaga arungu. Ochila yako jogo tugo mana kodi nikech poka mulo bilo makadem. Chieng' mabiro nang'o bindwa kadem wuoda yako. Ibiro dhi Nyalode makata gi yie makata gi dala. Kuom manok gojo dalawa, Ruoth Nyasaye obed kodu.
Aduoko erokamano ne wuod Seme ma wuod Suna Junet Mohamed. Jodala waonge ng'amosi chungi baba imigochwa kama lo Junet Mohamed. Omiyo Junet Mohamed ang' na mak ni gweno. To jo Suna man ka ng'ato ka ng'ato mako gweno ter ka Junet nikech wuod Suna ni bose chandore gi wuorwa ni. Omiyo ng'ama chung' kodi to luong abiro lwenyo ka gweno. Nikech ng'ama nyayombo Junet to be onge chung' kodi to do ber bera. Gibiya mondo wacham gie matin pesa be gionge go. Kuom manok go ODM. Hallelujah. Haya, asante sana mheshimiwa. Unajua Fatuma ni semeji yangu. Mwana semeji. Sasa wakati anasifu Joe wasiwasi imeingia mimi. Sema hii mama. Anyway. Sasa nataka tumalizane na hapa nyumbani kwanza ndio tuende kwa delegation ya Mombasa ya huko Pwani. Nataka kualika mbunge wa Embakasi East. Mheshimiwa anaitwa Babu Owino Pendra. Babu Owino. Aya, erokamano nyikwa Ramogi. Untie. Uchiek. To will. Erokamano kabisa. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Wazee tialala. Warembo ha. Wa mama mwe. Erokamano maduong kabisa. Joseme amor kawuono kachopo ka. To adwa mana wacho weche matin e wach dala, kasta wach weche mantie oko dala, kasta tiek wach. Donge kamano? Koro mokwongo, nyikwa Ramogi, anakwayo ni e dala waka, wariure uru. Wanyama na dhie lweny, kwan gimoradi? Achiel. Nyikwa Ramogi, onagi matin moriwore, ber. Moingo onagi mang'eny mokere. Wan kako onagi ochawa kabisa e Kenya ka. Nitindi wacho mana ni wan kako onagi onge gimwanya yudo. Ni wan kako onagi wan wanyama na mayo jimon. Mano be en adiera yawa. Koro onagi wariure uru twariure uru under ODM. To anda ODM wantiere gi baba wa miluongo ni Raila Amolo Odinga. Mae baba wa. To baba ine yiendwa. Ine yath mwalwero. Seche mwaonge ot, walwero badi, wagero godo ot. Seche makech kayowa, in mimiyo olemo, mwachamo. Seche makoth chwe, ine mwabuoke tiendi. Seche mwatuo, ine mwangwedo iti, wabudo, wamodho, twachango. Emomiyo wamakre uru etie baba Raila Amolo Odinga. To baba walamo ni Nyasaye, Ruoth malo mantie malo, obongo nyakalaga, mondo konyi. Mondo mi yude AU ni, AUC chairperson. To baba katakidhi AU in podine wuonwa. Dala ka pod wantie mane tiendi. Seche ma baba intie kucho angeni wadhidong marach kabisa. Wadhidong kwan duk. Wadhidong emudho. To baba seche ma ruoth oyie midhi malo pod piny kamiwa mana direction kaka baba wa. To seche mintiere malo AU Mbadi no wacho ni cardinals ginadi adek. To seche miwe dala baba kadala duong ODM ka iye duong mok nyarit gi cardinals adek kende. An benda dhi chwal rambele kanyo kaka cardinal mar ang'wen. Koro ODM dhi bedo gi cardinals adi. Dong uyiego. Kadhi e wach mar ariyo. Junet muneno kani. Junet ni notho gi baba yawa. Kanwa campaign e piny mangima. Junet ni emane timo gimoro amora. Junet ni dino lose kata position ne Suna East kae. Nikech tich manotimo maduong'. Emomiyo Junet ni onego wamake uru gi lwete wadi. Mae nyathiwa wuod Seme.
ayie kodi kabisa. To mogik, Baba Raila Amolo Odinga, Wakenya wana shida, Wakenya wanateseka, Ruto ananyanyasa Wakenya, kuna shida pande zote. Hata wanatoka wajumbe wengine wanasema ati yao ndio wanakupatia AU chairperson. Niwaulize shangilia na tunasema ODM iko na wamama wa nguvu. Baba erokamano, ni kweli baba ndio mkweli kwa kusimama na wamama. Wamama wote waliosimama kwa UDA walipelekwa nomination. Wamama wote waliosimama kwa ODM walipewa direct nomination. Baba Mwenyezi Mungu akulinde. Kwa niaba wa mama wote tunakushukuru na tunasema Migori County toongedwa nyuro. Beo kwa bisanga to ni mondo luoro chila yako. Ko kinya luoro chila yako tidar Migori. Ibiro luoro tendo chila yako makati dagi nikech jopenya manomiyo chila yako kom. Kendo wawacho ni Mheshimiwa chila yako His Excellency, miaka 10 ni zako, tunaomba Mwenyezi Mungu akupe tu hai. Toko chila yako tieko, to suna bedo piny ginya tike, to wawuoyo kaka jokanya chiel, to wawinjore ni gini koro duogi e koni. To ng'ata mosemielo rumba gi UDA to dawe, dog adieri. Kendo mubunge mora jopiny, ng'iuru mbele ka. Mubunge mora maonge kaka wuono oulo no mielo tigo gi jo UDA, dog adieri. Omiyo sani arungu mane babu chiwo kacha, wadwa laugo wanawa. Jaduong' arungu cha ibiola mana sa siasa wanawa. Dhako be moga arungu. Doge dhako be nyaga arungu. Ochila yako jogo tugo mana kodi nikech poka mulo bilo makadem. Chieng' mabiro nang'o bindwa kadem wuoda yako. Ibiro dhi nyalode makata gi yie, makata gi dani. Kuom manok go jodalawa, Ruoth Nyasaye obed kodu. Adwoko erokamano ne wuod Seme ma wuod Suna Junet Mohamed. Jodala waonge ng'amusi chungi baba imigochwa kama lo Junet Mohamed. Omiyo Junet Mohamed ang' na makni gweno. To jo Suna man ka, ng'ato ka ng'ato mako gweno ter ka Junet nikech wuod Suna ni bose chandore gi wuorwa ni. Omiyo ng'ama chung kodi to luonga biro lwenyo ka gweno. Nikech ng'ama nyayombo Junet to be onge chung kodi to do ber bera. Gibiya mondo wacham gie matin pesa be gionge go. Kuom manok go ODM. Hallelujah. Haya, asante sana mheshimiwa. Unajua Fatuma ni semeji yangu. Mwana semeji.
Sasa wakati anasifu Joe, wasiwasi imeingia mimi. Sema hii mama. Anyway. Sasa nataka tumalizane na hapa nyumbani kwanza ndio tuende kwa delegation ya Mombasa ya huko pwani. Nataka kualika mbunge wa Embakasi East. Mheshimiwa anaitwa Babu Owino Pendra. Babu Owino. Aya, erokamano nyikwara Mogi. Untie. Uchiek. To will. Erokamano kabisa. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Wazee tialala. Warembo ha. Wa mama mwe. Erokamano maduong kabisa. Joseme amor kawuono kachopo ka. To adwa mana wacho weche matin e wach dala, kasta wach weche mantie oko dala, kasta tiek wach. Donge kamano? Koro mokwongo, nyikwara Mogi, anakwayo ni e dala waka, wariure uru. Wanyama na dhie lweny, kwan gimoradi? Achiel. Nyikwa Ramogi, onagi matin moriwore, ber. Moingo onagi mang'eny mokere. Wan kako onagi ochawa kabisa e Kenya ka. Nitindi wacho mana ni wan kako onagi onge gimwanya yudo. Ni wan kako onagi wan wanyama na mayo jimon. Mano be nadiera yawa. Koro onagi wariure uru under ODM. To anda ODM wantiere gi baba wa miluongo ni Raila Amolo Odinga. Mae baba wa. To baba ine yiendwa. Ine yath mwalwero. Seche mwaonge ot, walwero badi, wagero godo ot. Seche makech kayowa, in mimiyo olemo, mwachamo. Seche makoth chwe, ine mwabuoke tiendi. Seche mwatuo, ine mwang'wedo iti, wabudo, wamodho, twachango. Emomiyo wamakre uru etie baba Raila Amolo Odinga. To baba walamo ni Nyasaye ruoth malo mantie malo obongo nyakalaga mondo konyi. Mondo mi yude AU ni AUC chairperson. To baba kata kidhi AU in podine wuonwa. Dala ka pod wantie mane tiendi. Seche ma baba intie kucho ang'eni wadhi dong marach kabisa. Wadhi dong kwan duk. To wadhi dong e mudho. To baba seche ma ruoth oyie midhi malo pod piny ka miwa mana direction kaka baba wa. To seche mintiere malo AU Mbadi no wacho ni Cardinals ginadi adek. To seche miwe dala baba ka dala duong ODM ka yie duong mok nyarit gi Cardinals adek kende. An benda dhi chwalra mbele kanyo kaka Cardinal mar ang'wen. Koro ODM dhi bedo gi Cardinals adi. Dong uyiego. Kadhi e wach mar ariyo. Junet muneno kani. Junet ni notho gi baba yawa. Kanwa campaign e piny mangima. Junet ni emane timo gimora mora. Junet ni dino lose kata position ne Suna East Kai. Nikech tich manotimo maduong'. Emomiyo Junet ni onego wamake uru gi lwete wadi. Mae nyathiwa wuod seme ayie kodi kabisa. To mogik baba Raila Amolo Odinga, Wakenya wana shida. Wakenya wanateseka. Ruto ananyanyasa Wakenya. Kuna shida pande zote. Hata wanatoka wajumbe wengine wanasema ati yao ndio wanakupatia AU chairperson. Niwaulize
Honorable Raila Amolo Odinga ne kukumar duol mar jodong luo wajumbe governors to kod welo du aka thuolo moyo erokamano ne Nyasaye erokamano kuom odiochieng ni kendo kuom biro bende ne jothurwa duto uono en odiochieng mar chako sigana mar riwruok ka oganda mar joseme mondo wamakre ka achiel gi dhoudi moko e chopo yo mag dongruok kod achiel mar oganda wa ni mamoko biro dhi mbele gi tije mane okae mosenindo jaduong' Abila noweyo. Adwa wacho ni erokamano ahinya ne jowa mobiro te nyasi ni. Ok nang'iyo ni nyasi nyalo bedo chalo kama, to Nyasaye nosepango nyasi ni obedo ni. Ago erokamano ne jok mokonya e weche gi mondo nyasi ni ochal kama. An gadiera ni tent moket kani ji mang'eny pok onene. Uono odiochieng ni tendi ne onene gwengwa ka pok okele ga kwa ni. Kora duoko erokamano ne jaduong' Jonet Mohamed osiepa erokamano. Erokamano miyo gini obiro kaeri miyo jogi duto te obiro nikech nyinga. Akwayo joseme winjo kasomo ka ni masigana maduong' ma joseme ogaye moketi ni eri obedi to ogaye ni oriyo joseme gi dhoudi mamoko ok joseme kende. Wan kabiro wuoyo gi dhoudi mamoko joseme mobiro ng'uri idhiye kaka ng'a to nyocho waketi jogaye makanye mano wena koro edonje isemiya machandi koro isemiya wa kel jogi machiegni ma jogi bi machiegni to walugo laini machiegni ka wadhi kama chiegni ka wakadho kuom jaduong' ma wan godo gi Mbugura yako. Ka kamano Nyasaye ogwedhu. Haya. His Excellency the Prime Minister Baba Raila Amolo Odinga, His Excellency Governor George Mbogochila Yako, Deputy Party Leaders Mheshimiwa Governor Oparanya, Governor Hassan Ali Joho, His Excellency Governor Kisii Mheshimiwa Simbarati, Minority Leader Senate Senator Jaji mstaafu Senator Madzayo na Senator wa Mombasa Wakili Faki na wabunge wenzangu wako hapa wengi sana. Chairman ya party Mheshimiwa George Mbadi yuko hapa. Mbunge wa Nairobi Mheshimiwa Babu Owino yuko hapa. Mbunge wa Seme Mheshimiwa wa Seme hapa ni Seme na mbunge yao huko Seme Dr. James Nyikal yuko hapa. Tuko hapa na wabunge wengi sana, lakini kabla nataka kualika waseme machache. Tuko hapa na Mheshimiwa Wendo, tuko hapa na woman rep yetu ya Migori County Mama Fatuma. Tutapatia nafasi na MCS. Kabla sijasema mengi, nataka microphone apewe Jadua Keria Riogi aseme dakika moja, asalimie umati wa wananchi hapa. Pelekee microphone pale. Asalimie watu dakika. Wapi mic kingine? One, two. Oh. Malo, jomani malo gite, olor piny mono ka odong' no, nineno wa TV. Jomani malo te ineno wa TV, sani neno wa nyaka CNN. Please, jomani malo, watu wako juu, wachoke chini, tunaonekana. Dakika moja. Saa inaenda saa. Si. Oro achiel.
An man ka iluongo ker Riogi Square. Riogi Square en ker mar Josuba Masuna, Council of Elder. Chogi mora chen. Na winjo history mane Joseme ogolo. Ni kane Joseme odonjo ka, Chacha Bwiri mane omiyo gi kama gidakie. Mano Chacha Bwiri no enas history e pinyni. Emomiyo abedo ker, ano kanogai. Koro nitie alam mane Josuba lemo go manomiyo wariembo wasigu ka e pinyni. Abiro lemo ne Joseme kawuono an be agure. Genguru wangu mondo lem. Tata non kwe. Ngosa biro rusikoro no ruarero no ruaro korri. Roche tuche ko nyangi yomoga kono. E nyangi enegendi buya. Ngosa biro morembe. Orente morembe ko mogori gwito. Orente Raila morembe. Orente Chila yako morembe. Orente babunge bosi manubachira na morembe. Orente babuito morembe. Orente Kenya morembe. Hano ni mere yihano. Onga mangaini go tanga nere kebrake no kia bosoba. Nare ko gambi gato bebuya torenta mangana go morembe go kebrake no. Non kwengo sabira make gaku ikiri ko gumbe kao kori obe ke bonene. Kori na riao ne umana wao Yesu. Atie ko kawachonea. Udiseme o yeri kaka ker. Odongi randa ibedo kaka ker mariluo. Anbe and kaka ker mar Suba. Suba mutingo region ma Migori. Gisuba nitie ma region ma Homa Bay. Na kwayo kikwane tumruok jaduongo dongi randa kwa mbele Raila. Mondo uloso mpango wabedi kaka ker manie Luo Nyanza. Mondo jodongo kikpogre. Moro nitie ni ker ni Homa Bay, odongi randa ni Kisumu. Mago to nyiso wango. What is wrong? Wadwa ni ker obeda chiel kaka ina chiel matayo Luo no beda chiel kikwa winj pogruok. Na kwayo ni keche duto samiloso bura. Neni jogo duto manie Luo Nyanza kai wariu Raila Amolo lwedo kama wantie kikoko bedie. An Migori ka amako Migori kabisa. Sama na sidho chila yako mbogo na sidhe ka nigirison. Nikech no kanyal sidho ngat machielo manobiro gi party machielo mopogore gi ODM. Gweno bayo godi chieng utieno ng'e odgi odwe no ODM. Odwe no ODM. Miyo na kwa yudi seme. Sama dongi randa biro dok seme. Biro dok Kisumu. Raila aparo ni kikwa be mrok. Wabedi gi kwe. Ngubure Migori County ka mar ker. Ubi mondo ubuga mondo wawach. Migori County gi kwe. Migori ka en ODM onge party machielo. ODM. Thank you. Asante sana. Ndio kwa maana joduong. Sasa kwa sababu ya saa nikisema ODM unasema tuko tayari. ODM. ODM. Suna istoye. Suna istoye. Tusalimiane kwa mkono. Asanteni sana. Nataka kualika viongozi tuchukue masaa machache. Sasa leo hapa tumefanya sherehe kubwa sana ya kuweka Jadungo Wili kama ogai wa hapa. Lakini wale huyu mzee ni mzee ambaye anaheshimika hapa seme. Ni mzee ambaye anajulikana kwa muda mrefu. Ni mzee ambaye ametuongoza na yeye ni mtu ya OD. Ndio maana mimi nimefurahi wakati watu waseme wamechagua yeye kama ogai. Kwa sababu nilijua sasa wameona mtu kiongozi shupavu ambaye ni mtu ya OD. Na wale ambaye walikuwa wanacheza leo mumeona mimi pia ni elder kuanzia leo. Tafadhali. Mimi pia ni sasa mjue mimi ni elder. Sasa iko na nguvu ya mbunge na nguvu ya elder. Sasa chunga. Tusikosane tafadhali. Tuheshimiane. Mimi ni elder. Kama case bado hujafikisha kwa ogai, ongea na mimi kwanza kama elder. Ndio nini nifikishe case kwa elder, kwa ogai, na ogai afikishe case kwa ker. Odungiranda. Sasa hiyo ndio mwelekeo. Hasa na mimi ndio iko hapa chini sasa kama elder. Tumeelewana? Sasa nataka kutambua MCA ya area hapa. Mheshimiwa Jakogelo iko hapa. Anaitwa Ongele. Mheshimiwa karibu. Dakika moja tusalimia watu.
just a minute. Your Excellency, sir, Dr. Raila Amolo Odinga, we are happy to see you here at Kwa Ward. Our Governor, Dr. Jila Yakwa, I cannot forget you. All the party leaders and all the MPs who are here, we are happy to welcome you to Kwa Ward. I'm happy that today the MPA is now my uncle. Greet me. He's now my uncle. And the governor is also my uncle. I'm pleading to the guy who has been now inaugurated today to assist us to go through 2027. You Kwa Ward untie. Umar. Don't want it through. What is 2027? What am I doing? Where come on? It is what? Haya, asante sana Mheshimiwa ODM. 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 Haya, sasa tuwache vuvuzela. Nataka MCS ambayo wako hapa yote wasimame juu ili waonekane. Waheshimiwa ya bunge ya Migori County. Naona wako hapa wote. Nimeona majority leader iko hapa wakiongozwa na majority. Wako hapa, iko hapa Mheshimiwa Elizabeth Ochai na wengine wote wako hapa. Sasa majority kwa sababu ya time, asanteni sana. Mungu awabariki kwa kukuja. Baba, hawa ni watu ya ODM. Hawa ni watu ya OD. Haya. Kaa chini. Sasa tuko hapa na viongozi wengine iko hapa. Tuko hapa na mbunge wa zamani wa hapa anaitwa Mheshimiwa Charles Oyugi Owino Jalikoa. Okego Wenga. Iko hapa Mheshimiwa, fanya namna hii. Sasa tuko hapa na serikali ya county, hiyo gavana atatambua hawa. Nimeona wamekaa wote hapa. Sasa tuende kwa wabunge. Tunaanza hapa nyumbani. Nataka kualika kwa dakika moja Mheshimiwa Awendo kabla hiyo party leaders. Kwa sababu wako na safari ya kwenda, wacha niite chairman ya party. Anaitwa John Mbadi. Akuje aongee na sisi. Haya, seme oi! Migori oi! Your Excellency, the People's President, Raila Amolo Odinga, viongozi wengine, 2 deputy party leaders present here, governors present, led by the governor of the area, Uchila Yako, my friend, member of parliament for Suna East, wabunge na elders, waseme, uduseme, na wabunge wenzangu, masenators, na wabunge wa county assembly ya Migori, na viongozi wa chama cha ODM. Yothuru wa ukwe uru. ODM. Adwaka uthuolo ni makende mokwongo monda chiu poch gi pak. Ne ogai miso wili kada jaduongo wili. Maka uono wabire nyasi ne. Kuom yudo ko malich machalo kama. Markelo kwe kata gayo Jose. Wala moni Nyasaye mokwongo mondo medi ndalo. To kendo wala moni Nyasaye mondo mi wisdom machalo mar Solomon. Makawecho chopo kuomi ting'ado gi ratiro. Ti king'eyo ni tiyo e bwo ker marwa. Kendo en mana ker achiel kende e piny mar Luo ka miluongo ni Odungi Randa. I want to be very clear. Wan onge ker moro mar Luo mawatambua mopogore gi Odungi Randa. Ka ker moro ni Homa Bay, mano mar anyuola ne. Obed kuro waonge kode gi shida. Ker wa mwang'eyo en jaduong' Odungi Randa. Kech ene mane piny Luo opuodhe kendo yiere e pap Alanga Kakoi, pap mar Homa Bay Stadium. Koro in ng'ama no yieri wakia. Dong atieko kanyo. Mar ariyo, uwinjo kowach ka ni wan kaka oganda Luo nyaka wabede gimoro adi achiel. Gimomiyo oganda ne bedo gimoro achiel ne en nikech ka gidhi e lweny to gidhi kaka oganda. Kendo ne gibedo gi tonge, gibedo gi kuodi, kendo gidhi giromo gi oganda machielo kata ka gin jolang'o to gikedogo. Piny masani tinde ji ok kedi. Kedo mamako en mar siasa. Mane lweny ma wan go. Emomiyo nyaka wabed oganda achiel kaka oganda Luo.
Seche mo wadhi lwenj siasa nyaka wabed oganda achiel. To onge kaka nyalo bedo oganda achiel ma uonge gi chama. Gima sani kod ikedo go, tong' mikedo go en chama. Chama mar oganda Luo en chama miluongo ni ODM. Omiyo kik ng'ato kel propaganda gi porojo gi weche manono ma ok kony. Ni kik uket tong' gweno mag okapu achiel. Onge oganda man gi duol e Kenya ka. Kata idhi mana kuom oganda mar jo Kikuyu, nyogi go kura ne pati achiel. Koso? Kata idhi kuom jowa makoro rito wagi, jolang'o manyoma wagi. Gin mana chama di achiel ema nyogi go ne kura. Kata idhi kuom jatol, oyiedhi miluongo ni Wakamba. Nyogo kura ne chama di achiel. Omiyo ng'ama kelo siasa mar propaganda madwa pogo joluo ni joluo koningo ket kuchgi e kikapu achiel. Kakoro kata le ineno ka jowi ni e thim to giwuotho mana kanyakla. Sama jowi opogore ma moro dhi koni to moko dhi koni, tineno mana ka wasigu timore nade lal kode. Omiyo oganda Luo wan e chama mar ODM, kendo jatendwa e piny Luo en Raila Amolo Odinga. To bende en jatelo mar chama mar ODM e piny mangima. Is the party leader. Waonge gi vacuum. Mang'ata ng'ata ma campaign ni dwaro party leader, ine minge gimi campaign. Kendo ino chieni. Christ. Mwenyezi Mungu alimleta Mtume Muhammad na wale mitume wengine kina Isaac, kina Abraham. Lakini baba tunakwambia, tunajua unaenda African Union, lakini uko na majemedari wako. Na hawa majemedari wako waogopi. Mulikuwa mkituona sisi Mombasa, Ali Hassan Joho alikuwa akistedi na ile serikali iliyokuwa. Alikuwa anastedi nao. Kama ni noma, noma. Kama ni amani, amani. Kama ni nini, ni nini. Lazima sisi Wajaluo kwanza tujifikirie sana na huyu Raila Amolo Odinga. Mimi wanasio mchungu kwa wale maribel, wale wanajifanya ati wanaleta UDA yenyewe yumba, UDA yenyewe tapatapa. Haya, wengine sijui watakutana Limuru, wengine sijui watakutana Sagana, wengine sijui watakutana wapi. Kunani? Waswahili kunani? Nili hilo ni pepo la Juni. Asla Nation ilikuwa ni pepo la Juni, pepo ambalo upiga Raila kende. Migori waye, Kisumu waye. ODM Bishi. Na rali ya mwisho tukiwa Mombasa ulisema tandika ushibe. Sasa sijui ni gani. Haya, nimewatia hapo. Sasa nataka kupeleka mkutano juu kwa sababu ya saa, lakini nataka kusema hivi kama Migori. Sasa jambo la kwanza, baba, hapa Migori ni ODM. Wale watu ambaye wanataka kuleta fujo hapa Migori, sisi tumefanya fujo miaka 10 ya bado tunajua fujo. Mpaka saa hii tumeweka silaha kwa store. Lakini kama mnataka kurudisha sisi hapo, tutakutana posta pale ambaye bunduki lilia. Si mnakumbuka? Sisi hatutaki sasa fujo yoyote. Tunataka Migori ikuwe na utulivu, ikuwe ya amani na kila mtu afanye kazi yake. Huwezi kulazimisha watu kwa chama ambaye hawataki. Kama watu wa Migori wameamua hawa ni watu wa ODM, wacha wabaki kwa ODM. Huwezi kulazimisha hawa kwa UDA. Umesikia hiyo? Kama wewe umeamua kwenda kwa UDA, weenda tu kwa UDA. Hiyo pia ni chama. Lakini usilazimishe watu na usifanye fujo. Kama unataka fujo, sisi ndio watu wa fujo. Utatembea hapa Migori kama meno yako mbili hakuna kama panya. Juzi nimeona vile mambo imekuwa huko Uriri. Si mliona?
Sisi hatutaki siasa aina hiyo. Sisi ni watu ya amani, tunataka utulivu na gavana yetu ni Ochila yako. Kama wewe unataka kusimama mbunge ya Suna East ama unataka kusimama gavana, simama tu. Hakuna mtu amekataza wewe. Lakini kiti ni na hivyo watu wamekalia kiti. Sasa wewe unataka kukaa kwa kiti ya mtu amekalia? Wewe usimame tu sinema hiyo. Sisi tunataka tuongozwe hapa kwa njia ambayo ya amani. Tumekubaliana hiyo? Ya pili, mimi nataka kuambia serikali ya Ruto sasa. Katiba inasema tuko ni serikali ngapi? Tuko na serikali ya juu na serikali ya chini. Na hapa serikali ya hapa chini Migori ni serikali ya ODM. Sio serikali ya UDA. Tumekubaliana? Na tuheshimu katiba. Katiba ndio imesema namna hiyo, sio Junet. Imesema ya kwamba serikali ya county na serikali ya juu. Serikali ya Kisii ni serikali ya ODM. Na wananchi sio wajinga kuchagua serikali yao hapa kama ya ODM. Na sio wajinga kuchagua serikali ya Kericho kama UDA na serikali ya Kiambu kama UDA. Wananchi ndio wameamua, sio sisi. Sasa heshimu serikali yetu hapa chini. Na heshima sio kichwa kuombwa. Sisi tunajua kusema tuheshimiane. Lakini kama hiyo haiwezekani, sisi tunajulikana, sisi ndio bingwa. Sisi tumekuwa trained sasa miaka 25. Huwezi kuleta ujinga tu kienyeji hapa tao. Hadi sasa mtu anataka kuja kwa matanga, anataka asindikizwe na polisi, the tear gas, sijui na chief, sijui na hiyo ni matanga ina gani? Mimi juzi walinikataza hapa matanga mengine hapa, wamesema ati hii ni matanga ya UDA usikuja, nikawacha. Siku ya pili kulikuwa na mzee amekufa hapa jirani ya hiyo, ni mche ya ODM. Nikasema hii pia ni ya ODM basi. Wacha niende nisike mche ya ODM. Simuliona? Tunataka tuheshimiane. Ndio maana tumechaguliwa kama viongozi na tunaitwa honorable, sijui member, mheshimiwa Junet, mheshimiwa governor. Kama hiyo heshima huwezi kutunza na unataka kuleta fujo, tutahakikisha ya kwamba utaheshimu watu kwa lazima. Watu wachache. Mtu amesimama tu kienyeji hapa tao. Hadi sasa mtu anataka kuja kwa matanga, anataka asindikizwe na polisi, na tear gas, sijui na chief, sijui na hiyo ni matanga ina gani? Mimi juzi walinikataza hapa matanga mengine hapa, wamesema ati hili matanga ya UDA usikuja, nikawacha. Siku ya pili kulikuwa na mzee amekufa hapa jirani ya hiyo, ni mti ya ODM. Nikasema hii pia ni ya ODM basi. Wacha niende nisike mti ya ODM. Simuliona? Tunataka tuheshimiane. Ndio maana tumechaguliwa kama viongozi na tunaitwa honorable, sijui member, mheshimiwa Junet, mheshimiwa governor. Kama hiyo heshima huwezi kutunza na unataka kuleta fujo, tutahakikisha ya kwamba utaheshimu watu kwa lazima. Watu wachache. Mtu amesimama na anatembea na MCS wawili, ndio anataka kuleta fujo hapa Migori. MCS wawili peke yake. Bana, tuheshimiane bana. Na mimi niongea kwa niaba ya chama. Na hiyo maneno mimi nasema ni maneno ya chama. Chama ya ODM inasema tuheshimiane. Bado wako katika kiwango ya tuheshimiane. Lakini ikifika hapa mbele hakuna kuzungumza. No, there is no talking. Lakini saa hii tunasema tuheshimia. Lazima gavana aheshimike. Lazima gavana afanye nini? Nimewachia hapo. Ya mwisho, mambo ya bunge. Mimi unajua ndio whip ya huko bunge. Next week tunaenda kudiscuss finance bill. Na wanasema finance bill lazima ipitishwe kufika tarehe 30 mwezi wa 6. Mimi nataka kuambia wabunge wenzangu Kenya mzima. Babu, umesikia hii maneno? Na ukue kwa bunge siku hiyo tunapiga kura.
Mimi nasema tunaenda kudiscuss baba finance bill next week ama the other week. Sheria inasema by 30th lazima tupitishe. Tusidanganye wananchi. Wale watu serikali ya juu wanaleta finance bill bunge ili tupitishe hiyo ushuru. Sasa wabunge wasidanganye wananchi. Wale wanapitisha ushuru ni wabunge. Hao ndio wanapiga kura. Wanasema there is no taxation without representation. Kuna wabunge wanapiga yes ndani ya bunge, wanaweka ushuru juu ya watu, na akikuja kwa matanga anajifanya kama yeye ajui hiyo maneno ya finance bill. Ati anajifanya sio yeye amepiga kura. Hiyo ujinga tuache. Sisi wabunge watu 349 ndio tunaweka ushuru kwa wananchi. Na tunaweza kataza serikali ya UDA kuweka ushuru kwa watu. Pana laumu serikali peke yake ati hao ndio wanaleta ushuru. Ni kweli hao ndio wamelete, na wabunge wamefanya kazi gani? Mbona wasikatae kwa kura kusema hii haiwezekani, hii haiwezekani, hii haiwezekani? Shida ni wabunge hapa Kenya. Wawache kuwekea wananchi ushuru kubwa. Tumekubaliana? Na wananchi wachukue hatua. Mbunge yeyote ambaye atapiga kura ya kiholela ya kuongeza ushuru kwa wananchi, lazima wananchi wachukue nini? Wachukue nini? Wachukue hatua. Nimemaliza. Sasa program itaenda namna hii. Nitaita senator. Hawezi kuongea huko chini, ni mtu mfupi, lazima pande hapa juu. Sasa nataka alike senators wenzake. Baada ya hiyo, senator sikiza mimi. Wacha kuongea na wamama. Ukuja hapa juu, uite masenators wenzako. Then baada ya hiyo uite governor. Governor alike deputy party leaders wawili. Then tuende kwa baba. Si namna hiyo? Asanteni sana. Mimi nimeshukuru watu wa Suna East. Nimesema asanteni sana. Nimerudi tena. Nitarudi tena tuongee zaidi. Asanteni sana. Senator karibu. Jamani mwaga. Migori oye. Kwa oye. Kwa sababu ya muda nitaenda kwa haraka sana. Nitaanza na ndugu yangu ambaye tunacheza naye mpira pale bunge, ambaye pia ni footballer mkubwa sana, senator wa Mombasa, Senator Faki. Karibu ndugu yangu. Asante Mwok, Baba Raila Amolo Odinga, Governor wetu Ochilo Ayako, Deputy Party Leaders, Governor Arati, wabunge wenzangu, Migori hoye! Migori hoye! Assalamu alaikum. Kwanza napongeza mzee ambaye aliyatawazwa leo. Na pia napongeza serikali ya kaunti ya Migori kwa kuweka sherehe kama hii. Kwa sababu social services na culture ni mambo ambayo yamegatuliwa. Kwa hivyo ni jambo zuri sana, na sisi tunakuunga mkono Governor Ochilo Ayako. Governor Ayako tulikuwa pamoja law school, alafu akanipata Senate, na pale Senate alikuwa akisema the strength of the wolf is in the pack and the strength of the pack is the wolf. Kwa hivyo sisi katika ODM, umoja wetu ndio nguvu yetu. Ama sivyo? Umoja wetu ndio nguvu yetu. Hatuwezi kukubali kugawanywa kiholela. Na tumesema pia sisi watu wa Pwani na watu wa Nyanza tumeshikanishwa katika kiuno. Kwa sababu Pwani kuna bahari na hapa kuna ziwa. Pwani tunachagua kila mtu, ndio maana tuna MCA kule kutoka kila kabila. Na hapa Nyanza pia ni vile vile, ndugu yetu Junet ni Muislamu na anashika kiti hapa Suna East. Kwa hivyo sisi tuna imani kwamba chama cha ODM ni chama cha wanyonge. Ni chama ambacho kinatetea haki za wale minorities. Ni chama ambacho kinasimama na wanyonge. Na siku moja tutahakikisha kwamba Pwani imepata kiongozi wa kuongoza nchi hii kupitia kwa chama cha ODM. Mwisho, juzi katika bunge la Senate tulikataa bili ambayo ilitoka National Assembly ya kusema county zetu zipewe 391 billion. Na sisi kama wachache tulishikamana na wale wengine tukasema
lazima ziongezwe mpaka 415 billion. Na tutashukuru Junet pamoja na wabunge wote wa Azimio walishikana pamoja wakahakikisha kwamba imekuwa hivyo. Lakini sisi kama senators hatupigi kura National Assembly. Na umoja wetu ndio ulifanya tukafaulu, na tunahitaji umoja wa wabunge wote ili tuhakikishe kwamba hii gharama za maisha ambazo zinaongezwa kila mwaka tunaongezewa imekoma mwaka huu 2024. Kwa hivyo sisi tunasema kama Pwani tuko pamoja na Hassan Ali Joho, ndio kiongozi wetu na ndio party leader wetu, deputy party leader ambaye anasimama na sisi, na tutaendelea kusimama na yeye mpaka tutakapoona kwamba mambo yetu ya Pwani yamekuwa sawa sawa. Asanteni, Mungu atubariki. Asante sana Faki. Na mwalika kiongozi wengu katika bunge, the minority leader wa Senate, Senator Marzayo kutoka Kilifi. Dakuruak namba zao yao. Asante. Migori oye! Migori oye! ODM! Mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Nataka kusema tu ya kwamba leo nimeona hafla iliyotengezwa hapa juu. Hii hafla iliyotengezwa hapa juu ili kuweka mzee akue Ogai, nimeiona ni sherehe na ni kitu muhimu sana kwa sisi wa Afrika. Tusisahau asili zetu. Manake wanasema yule ambaye anasahau asili anakuwa ni mtumwa. Kwa hiyo nataka kuwapatia kongole, na nimeuliza hapa, namuuliza huyu ndugu yangu mdogo, wakasema ya kwamba hii iko kila mahali ndani ya Ujaluoni hapa. Kwa hiyo nataka kuwashukuru sana, tumeona, na tunataka kumpatia yule mzee ambaye ameambiwa atakuwa mkubwa hapa nyumbani aweze kutenda kazi yake, na Mwenyezi Mungu akuonyeshe njia nzuri. Kitu muhimu nataka kuwaeleza ndugu zangu ni kwamba sote sisi tunajua mkombozi wa ndani ya Kenya ni mtu mmoja anaitwa Baba Raila Amolo Odinga. Na Baba Raila Amolo Odinga hakuchoka kutuongoza sisi. Amekuwa kiongozi wetu wa chama na ataendelea kuwa kiongozi wetu wa chama. Hata akienda kule Addis Ababa, tunamwombea Baba Raila Amolo Odinga aweze kupata ile. Lakini kupata hapa ni masaa mawili tu kutoka hapa mpaka Addis Ababa. Na hata akiwa yeye atakuwa mkubwa katika Afrika, hiyo haikumtoa kama yeye ni Mkenya. Akisikia kama sisi hapa Kenya bei ya chakula imeongezwa, ana haki ya kuongea kama Mkenya. Kwa hiyo sisi tuko na imani ya kwamba tukiwa tuko na baba, hata akiwa ako kule, akirudi hapa tunamwambia baba, while you are away, Ruto alifanya namna hii, akafanya namna hii, ili sisi tuweze kupata maendeleo. La mwisho ni kwamba ndugu zangu sote, nina haja tusimame ndani ya ODM. Na tukisimama ndani ya ODM ndio tutapata maendeleo. Ndio tutapata kuona ya kwamba sisi ni kama Wakenya wengine. Kwa sababu gani nasema namna hiyo? Ni kwa sababu nimeona kuna wengine hata tuko pale ndani ya bunge, ni rahisi kununuliwa. Wananunuliwa. Na ni aibu. Aibu kubwa. Kwanza aibu kubwa ni ile ya kwamba watoto wetu, ndugu zetu, waheshimiwa wetu wa hapa nyumbani wameweza kununuliwa wakaenda pande ile. Nasikia na ni wanaume. Lakini hata kama ni wanawake, tunasema ya kwamba hakuna mtu na hatuwezi kukubali mtu yote kununuliwa ovyo ovyo namna hii. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi ikiwa ni watu tumetoka kule Pwani, tumekuja hapa kushirikiana na nyinyi. Tunataka kuwaambia kitu kimoja. Hapa tuko na majogoo wawili. Kuna ndugu yetu Wycliffe Oparanya, kuna ndugu yetu Hassan Ali Joho. Baba yuko hapa
na ndio anaendelea kuwaeleza jinsi ya kuweza kutuchukua sisi mbele. Kwa hiyo sisi tusiwe na haraka mpaka baba mwenyewe atakapotuambia mwelekeo ni mwelekeo gani. Kwa hiyo sisi tuko na imani. Sisi watu wa pwani kule tunamwangalia, macho yetu tumeweka pale kwa Hassan Ali Joho. Lakini sisi kama Wakenya, hichi si chama cha kikabila. Odoyo wete waluongo Odoyo wete mondo bio chiwnwa. Waluongo jaduong' Odoyo wete katie mondo bi chiwno ogudu. Jaduong' Odoyo wete kama intie. Odoyo wete biro chiwo ogudu ni MP mamarwa. Odoyo wete biwinjo gini maber adiere ya. Uchiwo Junet, uchiwo ne Junet. Ma Odoyo wete ero jatura doji. Odoyo wete ma jaduong' Odoyo wete. Ma mi ma our MP. Jaduong' ni wathagore go South Africa. Atwang'o wuoche tadino taer mar ndege. Mheshimiwa Junet, tafadhali uje huko mbele. Edi Muok Senator. Pine licha ija. Usana mheshimiwa. Are waling ane. Pero kamano. Awacho ni ya. Omera in wuro luo kichak luongre wuro ria. Adwa migi joluo nikech oria onge gi gini. Machakri kawuono iwude seme. Pamne wuja seme, pamne wude seme. Ogudu noromo wude seme menade yao. Not one. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Joas Wuor Koko. Joas Wuor Koko. Wadwa ni mondo mi governor in bende mechka. Joas Wuor Koko kama intie. Joas Wuor. Aneno ka Joas Wuor. Governor bende ikri. Bende ikri mondo mi obio mi gineka. Joas Wuor aneno ka jaduong' biro. Chuorie kom gavana. Haya. Haya. Joas Wuor koro dwa chiwo konya. Mheshimiwa. Okidwa wacho gimoro e wachi kendo ka chiwo. Ne joseme, ne josuna isti, ne jokwa ward. Amiyo ogudu ni Pimbra. Akete wiye ma wuod seme suna isti. Wapi sangwe na vigelegele? Gavana Ogudu no kekilony mano kori oguti. Ogudu no kekilony mano kori oguti mibiro wuotho go gavana. Mheshimiwa Babu Owino. Mheshimiwa Babu Owino bende apango ni gimoro adwa mika. James Owiti, jaduong' James Owiti kama intie. James Owiti kama intie. Mago joma ne ochandore gi wuonwa diere manane lweny. James Owiti kama intie diere manane lweny. Joma nonena TV kagora gi Bruce Lee. Tige badi ba. Wabe wase amabori jodalawa. Wang rambo ngwana. Ing'iyo video mar Van Damme latest an minena chuoja chien gi pala. Ere jaduong' osechopo, jaduong' bia. Magi jodongo matekre ng'eny ahinya. Kalenda ne oromo chwako nyoyo. To pod otegno makinene ok ding. Karibu sana. Ibedo ka bedo koni. Bedo ka jaduong' bede. Ino kibedi. Chungi koni. Kacha chungi kacha. Kata kika chunga kata kika sawa. Mos wadwa thago jakom kendo ne wadwa miyo gudu ni.
mondo ketie wiye. Koro ti chaki wuothi duoge wi papa ja. Baba bia baba pudo tegno wunya lego. Baba pudo tegno. Agwambo kego nea. Raila ile jokutuma wunya lego tenchoromo windi chanda. Wunya lego. Baba dwani bede ko. Baba dwani bede kom ka. Haya DJ iwe mondi. Baba bede kom. Minga mejalo microphone. Pole. Adwa miyo baba nyundo maduong'. Ma waduogo ni nyu. Rais ya dunia mzima. Tunawekea leo hii kofia yake ambao utatembea naye. Ukwe Ruto. Ukwe. Jaduong' no ng'e Kiswahili. Wapi songwe na vigelegele? Raila Kenya chionge. Haya DJ. Baba no gudu noro mi kikilon. Ibedo gudu noro mi baba. Ero kamano. Mneuru baba kadoko bedo. Koro wadwaru wako mheshimiwa Maka, mheshimiwa Honorable Junet. Ine makoro kisibiro kai biro recognize mheshimiwa wetu ni maingo ka. Tunataka wewe ndio ukuje hapa juu. Wapi makofi ya mheshimiwa Junet tafadhali? Abende koro alaunde. Abendo niko bena alaundege. Mheshimiwa Governor Sibarati, karibu sana mheshimiwa Joe Oparanya, karibu sana. Tulikuwa na nyinyi mbali wakati nilikuwa England. Na karibu sana. Ogai karibu. Hello. Adwa fulo nyinga. Madak ya pinka. Na seneta wa Mombasa, wakili Faki, na wabunge wenzangu wako hapa wengi sana. Chairman ya party Mheshimiwa George Mbadi yuko hapa. Mbunge wa Nairobi Mheshimiwa Babu Owino yuko hapa. Mbunge wa Seme Mheshimiwa wa Seme hapa ni Seme, na mbunge ya huko Seme Dr. James Nyikal yuko hapa. Tuko hapa na wabunge wengi sana, lakini kabla nataka kualika waseme machache. Tuko hapa na Mheshimiwa Wendo, tuko hapa na woman rep yetu ya Migori County Mama Fatuma. Tutapatia nafasi na MCS. Kabla sijasema mengi, nataka microphone apewe Jadua Keria Riogi aseme dakika moja, asalimie umati ya wananchi hapa. Pelekee microphone pale. Asalimie watu dakika. Wapi mic kingine? One, two. Oh. Malo, jomani malo gite olor piny mondo ka odong' no neno wa TV. Jomani malo te neno wa TV sani neno nyaka CNN. Please jomani malo, watu wako juu wachoke chini, tunaonekana. Dakika moja. Saa inaenda saa. Achiel an man ka iluong Riogi Square. Riogi Square en ker mar Josuba Masuna, Council of Elder. Chogi mora achiel na winjo history mane Joseme ogolo. Ni kane Joseme odonjo ka, Chacha Bwiri mane omiyo gi kama gidakie. Mano Chacha Bwiri nowena history e pinyni. Emomiyo abedo ker. Wa Migori entie. Baba Raila Amolo Odinga na viongozi wengine wote ambao tuko pamoja nanyi hapa, na wananchi watukufu wa Migori, mpo? Najua watu wamechoka. Hamjachoka? Hebu nisikie, Migori mpo? Hiyo nzuri sasa.
Kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mheshimiwa Junet. Asante sana, na gavana Safra mwenzangu, Mheshimiwa Ochilo yako kwa sababu ya kikao hiki. Pili, Mzee Willy, congratulations. Wewe kuwa kiongozi wa Seme. Asante sana, nimeona kazi mzuri ambayo utaanza. Nataka niseme mambo mawili. Nimesikia hapa ndugu yangu Junet akasema ni cardinal wa kwanza, ndugu Joe wa pili, Oparanya wa tatu, ati na babu wa nne. Nataka niseme ni mimi peke yangu na baba Raila Amolo Odinga tumegombea kiti cha party leader. Kwa hivyo hao wengine wote wako nyuma yangu. Kwa hivyo lakini sisi kama chama cha ODM tuko na safari, na safari hii lazima tuimalize. Na watu wa Nyanza, nataka niseme sisi kama Nyanza mzima, kabla hata jimbo lingine kuungana pamoja, lazima tuungane pamoja. Umeona hapa Kisii na hapa Migori kumekuwa kwamba hapa ndio lazima watu wamwage damu. Katesi ya wale ambao wamejiunga na chama cha Kenya Kwanza. Kule Kisii watu wamewawa, wamejinchwa kama ng'ombe wakilasimishwa. Mlisikia video iliyotokea juzi ambapo askari amesimamia CCIO mzima wameungana pamoja na Regional Criminal Investigation. Wanasema lazima watafute bunduki wakuja waweke kwangu ndio nikamatwe. Washike vijana kadhaa wauawe. Juzi nimeona mwenzangu ambaye tulikuwa naye bungeni Nyamita ameharibika kichwa. Yaani nguvu zimeingia kuingia tu katika, mbona hatuoni wale wa Kenya Kwanza wako na fujo kuliko hata wale ambao wameungana na wao. Wananchi, nataka niwaombe tafadhali, you are our last defense kwa biashara hii ambayo wabunge wamesema hapa ya kununuliwa bungeni. Sisi kama county wanasema pesa ikitoka juu inakuja kuibiwa hapa chini. Kama mtu anaiba pesa hapa chini, wacha akamatwe. Sio kwamba wananchi wanyimwe. Mimi nataka niseme kama National Vice Chairman wa chama cha ODM, niko tayari kama kiongozi wa chama cha ODM kusimama kidete na ndugu zangu na dada zangu ambao kutoka Pwani. Nimeona umeongea vizuri. Najua ndugu yangu Joe yuko hapa. Mzee ndugu mkubwa Oparanya yuko hapa. Tufunge chama chetu. Tukifunge kutoka Pwani mpaka huku, ndiposa kesho hata kama ni negotiation yoyote tutakuwa nayo, tutaheshimika kama chama. Hatuwezi ganyika, tutatauraliwa vibaya sana. Mwisho, sijui kama nyinyi watu wa Migori mko tayari kusimama na gavana wenu Muko tayari kweli? Mimi na yeye imekuwa ni kwamba lazima waongee. Nataka nimwambie ndugu yangu Omolo anatoka hapa. Omolo umepewa PS. Hapa ni Nyanza. Ametoka Nyanza. Ni mtu wetu. Nataka nimuulize ndugu yetu Omolo, kama umepewa nafasi kama PS, angalia vile maisha itakuwa mzuri kwa miaka ile ambayo umepewa. Ndiposa hata siku utakayotoka ofisini utaweza hata omba kiti cha MCA.
Wacha kufanya watu wawawe. Watu ambao wamepiga watu risasi mpaka leo hii hawajai kamatwa. Wale walipiga watu hapa, waliua watu hapa wakati chairman wa ODM alikuwa anazikwa hapa, hawajai kamatwa. Kule Kisii watu ambao wamepiga watu risasi mpaka polisi ambao wanajulikana wamepiga watu risasi hawajai kamatwa. Eti kwa sababu mkubwa wao anaitwa Omolo. Shame on him. Nataka niseme nikimaliza, tutaheshimika kama chama. Hatuwezi ganyika, tutatauraliwa vibaya sana. Mwisho, sijui kama nyinyi watu wa Migori mko tayari kusimama na gavana wenu mko tayari kweli?
Mimi na yeye imekuwa ni kwamba lazima waongee. Nataka nimwambie ndugu yangu Omolo. Omolo anatoka hapa. Omolo umepewa PS. Hapa ni Nyanza. Ametoka Nyanza. Ni mtu wetu. Nataka nimuulize ndugu yetu Omolo, kama umepewa nafasi kama PS, angalia vile maisha itakuwa mzuri kwa miaka ile ambayo umepewa. Ndiposa hata siku utakayotoka ofisini utaweza hata omba kiti cha MCA. Wacha kufanya watu wawawe. Watu ambao wamepiga watu risasi mpaka leo hii hawajai kamatwa. Wale walipiga watu hapa, waliua watu hapa wakati chairman wa ODM alikuwa anazikwa hapa, hawajai kamatwa. Kule Kisii watu ambao wamepiga watu risasi mpaka polisi ambao wanajulikana wamepiga watu risasi hawajai kamatwa. Eti kwa sababu mkubwa wao anaitwa Omolo. Shame on him. Nataka niseme nikimaliza, viongozi wetu na Mheshimiwa Junet amesema shida si mwananchi wa kawaida, na Mheshimiwa Junet amesema huyo mwenyewe shida si mwananchi wa kawaida. Viongozi wanaitwa wabunge, na Mheshimiwa Junet amesema huyo mwenyewe mamlaka. Watu wananuliwa kama njugu. Shida si mwananchi wa kawaida. Ndugu yangu seneta, nataka nishukuru kwa sababu ninyi mmeonyesha kwamba uongozi huko katika Senate. Tunashukuru. Wale ambao wako katika bunge kubwa, tafadhali tunaomba kwamba mshikilie Kenya yetu. Mheshimiwa Mishi, wewe tumekuwa bungeni, tafadhali kaa ngangari tuone kama tusaidia nchi yetu. Mheshimiwa neighbor, ukisikia nduru ikipigwa Kisii, wewe kuja. Kifo ni mara moja bwana. Nikisikia nduru ikipigwa hapa, mimi niko tayari. Ngojea. Mheshimiwa Junet amesema kama watu wanajulikana kwa fujo ni kina nani? Lakini tumeamua kwamba tuweke amani. Na tunaomba tuweke amani. Baba, utakapofika AU, tunaomba tafadhali usisahau sisi kama jeshi yako tuko imara nyuma yako. Na ukifika huko ukisikia kwamba 2027 kwa sababu lazima utuongoze mara moja tu, tusikie mzuri ama vipi? Kwa sababu kule utakuwa unasaidia nchi zingine, saidia Kenya yetu ikuwe mzuri. Juzi ulipoongea, ulipofoka, mpaka watu wakauliza huyu anapiga serikali hii ambayo inataka kumpea kitu. Hakuna. Mheshimiwa Ruto kivyo vyote vile lazima apee Raila Amolo Odinga kura yake katika yeye. Ruto apee baba kura yake. Nataka niachie hapo, niulize tu kwa mkono. Wa Migori, mko tayari? Hebu nione kwa mkono kama mko tayari tafadhali. Asanteni na Mungu awabariki. Simba amenguruma ama janguruma? Amesema ama hajasema? Baba, nataka niseme tu machache kwa Kijaluo, alafu ni alike wakubwa wengine waje hapa mbele. Yomigori untie. Baba, mbeleni tulikuwa tunaomba kura tukisema sisi ni 6 piece. President, governor, senator, women rep mpaka chini. Because unity is strength. Na hiyo unity ndio ilituwezesha hapa Migori County kupata viti vingi kabisa hapa Migori County. Those who are intelligent,
those who are good and mean well for ODM cannot break that unity of teamship ile tulikuwa nayo. Kwa hivyo nataka kuwashukuru wajumbe wote wa ODM wa Migori na Kenya mzima kwa unity yenyu. Hiyo unity yenyu, unity yetu ndio inatuwezesha kuwa askari ya baba wale wako na uwezo. I want to appreciate the members of the County Assembly for our unity, because our unity is strength, and it's our unity that will enable us to deliver the services to our people. I know a few of us in Migori and other places I know there are a few of us having benefited from that unity. Those who are kneeling and begging Baba for the ticket, now wameona umeshika makende yao na matiti, wanasema watashinda bila unity ya wengine. Now wameona umeshika makende yao na matiti, I want to thank you for your kindness. I want to thank you for your magnanimity. Let us stay united, because united we stand and divided we fall. Having said that, I want to appreciate Mheshimiwa Junet Mohamed. Mimi nasikia kuna watu wengine hapa Suna East wanasema ati wanataka kiti ya ubunge. Mimi nimekuwa mbunge mara mingi, nikawa senator, na mimi I'm also a student of Baba and an academician who studies what democracy is about. Sisi watu wa Suna East, yo Suna East uwinja. Bunge kocha mundo nyingi maspika mithuolo miwuo pile ka pile moganda jo Kenya giyieri manda ibed gi kom mibed jotelo ei Kenya kocha ni aeto in bende iwuok ei Suna East ka Migori ka nidwa oro ng'at makata spika ok bing'eyo. Inyalo ore nikech in jau kabila, to kinyalo ore nikech onyalo konyo jo Suna East kata onyalo konyo jo Migori. Kidwaro mujumbe mantiere go adieri, en mujumbe ma wajumbe moko hero manyalo kete kom moro. Kudwaro jatelo manyalo konyo, en jatelo ma jotelo moko bende oyie ni nyalo bedo jatendgi. Jo Suna East uwinja? Jo Migori uwinja? Udwa wilo Messi kata Ronaldo gi nyanyundro moro. Ento dhi bedo whip kanye, ento dhi bedo jatelo kanye, ento dhi yudo duol kanye. Uwinja jodalawa? Omiyo ng'ano tim rito, tim ang'o? Chieng' moro ka thuolo moro yawore, to nodonje kom moro, owetero jo Migori mbele, nikech kom ma Junet nigo, gi kombe ma wuoyo go kocha, ok wanyal wilo gi nyanyundro moro. Adwa kawo kinde ni bende apuo Senator Eddie Okech. Senator, you fit the bill. You are doing a lot for us and getting in touch with other senators. And thank you Minority Leader for supporting counties and ensuring that our voices are heard in Parliament. I want to thank Fatuma Full Network. Fatuma Full Network was independently ODM. Endelea hivyo madam, wewe ni wetu na sisi ni wako na tutaendelea hivyo. I want to thank everybody here. Nikirudia tu hiyo mambo ya Junet, uwinjo jokwa, uwinjo jo Suna East. Iparo ni ng'amano dwaro nodino kelo baba ka. Iparo ni do kelo Joho ka. Iparo ni do kelo Paranya ka. Do kelo Miki Mbojo ka be do kelo. To bedino kelo Walter Katodege kata wajumbe moa Pwani gitado kelo. Une maun gi ng'ama mili. Un gi ng'ama chal nade? Kuparo na uondou. Uneno kambadi ka uoyo. Mbadi no uoyo kose oko uoyo. Dongo uoyo ka jatelo. Iparo ni ng'ama nowene kom chade ng'ato winjo ka. Teme uru wilo maber gi marach, mamili gi makech, ma ochiek kod gi motow, ubro uoro. Ng'atu no ok no winji, ok no ng'e, ok no dwar, aeto bro dong chien te. Atieko kawacho niya, hii mambo ya watu kusema ati baba anaenda AU, watu hawelewi.
Mimi nataka kueleza baba. Mimi wakati nilikuwa nasoma kwa many primary schools kule ya Wendo. Mimi nilisoma Rayuer, Manyata, Rinya, Gongo. I was moving with the teacher from one class to the other. My father was working in Nairobi. And at no time did I hear my mother or anybody asking for replacement of my father when my father was working in Nairobi and we were living in Awendo. Sasa wewe ukienda AU, watu wanadhani ati umeenda. Nyinyi mmesikia Mama Ida amesema anataka kuwa replaced. Baba, hapa Addis Ababa ni karibu. Ukiwa huko wewe ni baba. Ukiwa hapa wewe ni baba. Hata jana ulikuwa Dubai. Mbona watu hawakusema wakati umeenda Dubai they want to replace you? Hii kazi baba anafanya. Ukipewa hata wiki moja hutaweza. Kwanza kutualika kuja hapa tuwe wengi hivi hautaweza. Kualika watu Mombasa waje wengi hivi hautaweza. Kualika watu Kakamega waje wengi hivi hautaweza. Kualika watu wengi waje Nairobi hawataweza. Kwa hivyo baba, wewe vile Musa alienda kwa ile mlima kutafuta Torah, the 10 commandments, wewe tafuta hiyo Torah. Wakati ukirudi hapa wewe ndio utasema vile tutakuwa. I want to finish there na kumwalika ndugu yangu na mkubwa wangu Gavana 001, Gavana wa Mombasa, naibu wa kinara wetu Gavana Ali Hassan Joho. Alafu wewe utajiendesha Aya. Jaturwa untie. Umor. Owir. Mambo. Mukongangari. Mukongangari kinoma. Mimi najua nilikuwa nimekaa hapa baba, niliona kama ni line mbili. Hii kitu imejaa mpaka kule mwisho bana. Mpaka kule. Mimi nataka niseme mambo machache. Lakini jambo la kwanza nataka niseme ni mambo ya chama cha ODM. Na kuna watu hapa wanaweza kuwa wanaona kama ni mzaha. Mumesikia vile Simba Arati ameongea, vile Babu Owino ameongea, vile John Mbadi ameongea. Mimi nataka niwaambie watu wa Migori, tukiwa hapa saa hii saa 10 hivi 2027 serikali itakayoundwa itakuwa ni serikali ya chama cha ODM. Umeelewa hiyo nyinyi? Umeelewa hiyo? Sijasikia kama umeelewa. Serikali ya 2027 itakuwa serikali ya chama cha ODM. Na tukitaka kuunda hiyo serikali, mimi ni mwanafunzi wa Raila Amolo Odinga. Nimeingia chekechea ya Raila. Nimeingia primary school ya Raila. Nimeingia secondary school ya Raila. Nimeingia chuo cha college cha Raila. Nimeingia chuo kikuu cha Raila. Siasa yangu yote tangu nianze mpaka sasa, mpaka nitakapomaliza itakuwa ni siasa ya Raila Amolo Odinga. Sasa hii siasa ya Raila imetufundisha nini? Imetufundisha wakikuletea noma waletee noma mbaya sana. Wakikuletea mbaya waletee nini? Mbaya sana. Kama ni ujasiri pambana. Si ndio namna hiyo? Lakini hii siasa ya Raila Odinga ilitufundisha nini? Ilitufundisha umuhimu wa umoja wetu. Na mimi nataka niseme hapa. Mimi naamini mimi naweza kuwa rais siku moja. Mimi naamini hiyo. Najua hata Oparanya anaamini hiyo. Najua hata Simba Arati anaamini hiyo. Najua hata babu ataka gavana Nairobi huyu. Najua hata wewe Junet tunaamini hiyo. But what I can tell you the people of Migori, kama tumefuata siasa ya Raila Amolo Odinga kweli, tunajua kwamba tukishikana sisi wote ndio chama cha ODM kitatoa rais wa sita wa Jamhuri ya Kenya mwaka wa 2027. Tumekubaliana hapo?
Mimi nikimwachia Simba peke yake hawezi. Hata mimi akiniachia peke yangu siwezi. Si namna hiyo? Ana huyo Paranya na uzee vile pia hawezi. Mimi peke yangu pia siwezi. Lakini najiamini, manake mimi ni noma. But kama kuna mafunzo ambayo tumefundishwa na baba ni kwamba tushikane, na baba ameweka mwelekeo. Watu wanasema hata baba even if baba had become a president kwa miaka 10 na angetoka angekuwa kama vile maremu Julius Nyerere. He set a foundation for us so that we can exist. The institution can exist way after our existence. Tumeelewana? Mimi nataka niwaambie hii chama ya ODM itaishi baada ya Raila, itaishi baada ya Joho, itaishi baada ya Oparanya, itaishi baada ya Junet, itaishi baada ya Babu. ODM is here to stay for the long haul. Tumeelewana? Tumeelewana? Ndio maana mimi nataka niwaambie watu wa Migori wasikuja watu hapa wachache wakawatisha na vyama vidogo. Vyama ambavyo vina mpango. My friend, kuanzia sasa na mimi nawaambia hawa wote viongozi walioko hapa, na waomba kwa heshima, tutaheshimiana, tutabebana, tutasaidiana, wakivyoga twavyoga, wakikanyaga twakanyaga, wakivuruga twavuruga, wakimwaga twamwaga, lakini tutakuwa pale kuhesabiwa. Tumeelewana paka hapo? Tumeelewana? Na mjue pale tulipotoka ni mbali. Mimi mtaniruhusu leo, Junet, I did not consult you, but I'm going to say something about Junet Mohammed. Na kuna vibaka wengi wanaongeaga kuhusu Junet Mohammed. Let me say it today. Na kama umekasirika unaweza bust, my friend. I know Junet Mohammed, huyu tukiwa Nairobi, ni mfanyikazi mkubwa na muhimu wa Raila Amolo Odinga. I know it. Siku ya campaign, Junet alikuwa halali paka baba halale. Na anaamka kabla baba afanye nini? Amke. Ama mjui hiyo nyinyi. Amejitolea muhanga kwa hali na mali. Haki ya Mungu. Mimi mwenyewe nikiwa Mombasa, simu ya kwanza kupigiwa simu, ama nyinyi wabunge kwa mpigiwe na Junet nyinyi. Na magavana, hata wewe Ochilo, wewe usiko wapi? Ochilo amehepa. Si hata wewe ulikuwa unasukumwa na Junet. Alafu kuna wengine mabaradhuli walikuja baadaye, wanataka mbinu yao ni kuvunja chama. Wanatafuta vile tutaangusha Junet. Junet haanguki, tutapambana naye. Tena kuna wengine wanasema, niliona juzi mmoja bado kwa mtandao anasema, Junet ndio aliangusha. Junet mmoja ana uwezo gani? Ana uwezo gani mtu mmoja ambaye amejitolea kwa hali na mali? Alafu kuna watu ambao wana mdomo mrefu, mchango wao katika chama hawana. Ukimwambia lete 2000 tujenge chama, hana. Ukimwambia twende tufanye maandamano, hayuko. Ukimwambia njoo tuite viongozi tupange mambo ya bunge, hayuko. Bwana namna gani bwana? So mimi nataka hii debate ya Junet Sheikh Nur iishe once and for all. Tushike chama cha ODM, tupange siasa ya 2027. Tumekubaliana hapo? Hebu nionyeshane kwa mkono kama tumekubaliana. La mwisho na la muhimu. La mwisho na la nani? La muhimu. Mimi nasema mtu ambaye uthamini mipango yako ya kisiasa hauna mpango. Mimi I'm a founding member of ODM, and I want to tell you, kwa maisha yangu ya kisiasa na nitakayokuwa nayo, unless Raila Odinga aseme tubadilishe mpango. Lakini mimi I entered politics with Baba, I will exit with Baba, because I believe in an ideology. Siasa sio mazungumzo tu, ni mawazo, vitendo, fikra, matarajio, matamanio, matakwa. Today jamani, nyinyi unajua mimi nimebahatika kukaa na Baba for a very long time. Nimesafiri hii dunia na yeye.
nimekaa sana. You know when we travel, kama leo baba alikuwa anatuonyesha hapa. Baba alipokuwa waziri wa barabara. Waziri wa barabara? Haki ya Mungu, mimi nimekuja kujua hata zile barabara ambazo zimejengwa na Uhuru, zile ambazo zinajengwa sasa, yote ni mipango kabambe yaliokuwa yamewekwa na Raila Amolo Odinga. So imagine, mimi nataka niwaulize, baba alikaa kwa wizara ya barabara siku ngapi? Miaka mingapi? Ilifika 3 kweli? 2 baba? 3. 4. 3 years. Baba alikaa kwa wizara ya barabara kwa 3 years. Miaka mingapi? Anaweka mipango kwa miaka 3 ambayo zaidi ya miaka 20 bado yafuatwa yale yale. Angeka miaka hayo mengine ingekuwaje? So baba, discipline yake ni maendeleo ya wananchi, maendeleo ya Kenya na imani ya kutumikia wa Kenya. So mimi nataka niwaulize wana Migori, tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Nionyesheni kwa mkono kama tutatembea pamoja. Na mimi nataka niwaambie msiogope, msitishwe. Tena hapa sisi ni watu wa Azimio. Sisi ni watu wa nini? Lakini chama cha mama ni chama cha ODM. Tumeelewana? So sera ya kuanzia leo ni chama gani? Sijasikia. Chama ni nini? Hebu nataka kusikia vizuri bana. Mimi siridhiki, sitoki hapa mpaka nisikie ni nguruma hii hall. Chama ni Mungu awabariki. Joho wacho kose oko wacho. Sigala gala ere ya Joho kendo lwedo te Joho erokamano. Sasa tuko na ndugu yetu kutoka magharibi, Wycliffe Ambetsa Oparanya. Karibu ongee na watu wa ODM wa Migori. ODM. Muko tayari? Muko tayari kabisa? Basi mimi nataka nimshukuru mzee ambaye amefanywa kwa Kimatuni kuwa kiongozi wa watu wa Seme siku ya leo. Yeye ndio amefanya sisi kuwa hapa. Na mimi nilialikwa na Junet Mohamed kuwa hapa na nimefika. Nimeleta salamu za watu wetu kutoka kule Western. Mmezipokea? Kitu ya utamaduni ni kitu ya mahana jameni. Nyinyi watu waseme mlitoka kule mnaishi hapa. Jana nilikuwa na bahati. Nilienda kule Malaba, tuna mahali inaitwa Okumu. Pale tuna Wajaluo. Wako na sublocation inaitwa Fwetere. Wanaishi hapo. Ule wakili mashuhuri Oraro anatoka hapo Lubao. Na wale wanaishi kwa amani, na Waluya wale wako kule. Wameshikana na sisi katika chama chetu cha ODM kule. Kwa hivyo wewe ukiwa binadamu paka umpende jirani wako vile unajipenda familia yako na wewe mwenyewe. Hiyo ndio inaweza kuleta amani katika nchi yetu. Watu wakifanyia pamoja, watu kabila mbalimbali wakiishi pamoja, hiyo ndio nchi itakuwa timamu na tutapata maendeleo vile inatakikana. Mimi nikisimama mbele yenu, mimi nimekuwa mwanzilishi mmoja wa ODM. Mimi niliungana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwaka wa 2004 wakati mimi nilikuwa mbunge wa kule Butere. Na wakati huo nimesimama na baba mpaka saa hii.
sifikirii tuna Mluya yoyote ambaye amesimama na baba kushinda mimi. Kama tuna Mluya yoyote ambaye amesimama na baba kuliko mimi, aje hapa aseme yeye amesimama na baba. Na mimi si cardinal vile wamesema. Wengine walisema wako cardinal 1, 2, 3, 4 hivyo. Mimi ni disciple wa Raila Amolo Odinga. Unajua disciple ule wa Jesus ni mimi. Mimi si cardinal. Si ndio? Mimi ni disciple, ndio kwa sababu nimesimama na Raila Amolo Odinga. Na watu wengi wanasema Raila anaenda sijui wapi, anaenda wapi. Raila hako tu humuhumu. Hakuna mahali Raila anaenda. Na mimi nataka niambie marafiki zangu ambao wako hapa. Joe ukiwa mmoja na wale wengine, hakuna siku yoyote ambayo hii chama itaenda mahali kama hatushikane. Mmoja yetu tu akitoka, chama imeenda chini. Kwa hivyo tukija hapa, tujue kutoka magharibi mwa Kenya, kufika hapa Nyanza, kwenda Nairobi, kwenda Northeastern, mpaka kule Pwani, mkitaka tuwe na rais 2027, mpaka tushikane. Kwa sababu hata Mombasa wakitoka, tumeenda chini. Western ikitoka, tumeenda chini. Kwa hivyo mpaka tuheshimu viongozi wote ambao wako kwa hii chama, ndio sisi tuweze kuenda mbele chini ya Raila Amolo Odinga. Hakuna kiongozi mwingine. Don't imagine that you can replace Raila Amolo Odinga. You can want it. Unaweza kutembea mate, lakini huwezi kufikia Raila Amolo. Ana kibao chake ambayo wengine hatuna. And we must appreciate this. Raila Amolo Odinga has kept us together in the party since 2005. And we should keep this party together the way ANC is in South Africa and CCM hapa Tanzania. Tuwe hivyo, that this party can live beyond us. Lakini ubaya wenu wa watu wa Nyanza, nyinyi ndio mko na wasaliti wengi katika chama. And you don't deal with this wasaliti. Hapa Migori ndio wasaliti wengi. Bwana Junet, deal with this wasaliti ambao wako hapa. Kama hawataki chama cha ODM, waondoke waende kwa chama kingine, tutafute watu wengine tuweke hapo. Nina hakika tukiwa na candidate katika hiyo constituency kwa chama cha ODM atapata kura. Nasema uongo? Nasema uongo? Kwa hivyo kitu ya muhimu, watu wa Pwani nimeona mmekuja kwa wingi. Hata Western ningeleta wengi, lakini tulikuja waliko ulikuja late. Tungekuwa wengi sana. Tuna wabunge zaidi ya 20 kutoka Luyaland ambao wako kwa ODM. Chama kikubwa katika Western kwa bunge, kwa Senate ni sawa. Kwa hivyo tunataka tushikane kabisa. Uchilo kapa. Na huyo Uchilo, juzi nimesikia polisi imemsumbua. Mimi nimekuwa gavana. Na ukiwa umepewa kazi, mpaka upewe nafasi kufanya hiyo kazi. Wapeane nafasi kwa bwana Uchila yako afanye kazi yake. Kama wewe unataka kuwa gavana, ngojea 2027. Kama una makende mawili, kuja usimame hiyo kura. Si ndio? But Uchila yako, keep it up. And you have a young man, a senator wa hapa. This young man is wonderful.
He's the one in charge of the response team. Ile disaster response team katika ODM. Mliona tulikuwa Mathare na yeye, tukaenda Kangunde na yeye, ataleta chakula hapa, atapeleka kule Budalangi. He's doing a wonderful job. I think he needs another 5 years. Edo check tano. Mama network tano. Achila yako tano. Junet tano. Mungu awabariki. Asante sana. Umesahau kusema Odege tano tena na Walter Wino tano tena na wale wana ODM wale waaminifu tano tena na MCS tano tena. Kabla ni alike baba, nilisahau kuuliza wana executive wale wako hapa wasimame tu alafu wapungue mkono waonekane. Those we work together in the executive, wherever you are, wako hapo. Basi tuwapigie makofi. Asante sana wale tunafanya pamoja nao hapa Migori County. Sasa hii ni wakati ya kipekee ya kualika baba aje hapa. Vile nilisema kaka na wacho jodalawa. An baba nanetiyo Nairobi to pod ne en baba. Notiyo Eldoret to pod ne en baba. Baba ine mibie EU to pod in baba. Kang'ata ng'ato tugo ni en baba, anta bro guwachonge maturi ne baba. Kaina Addis Ababa ni baba. Akiwa Kenya ni baba. Kila wakati baba. Thank you very much. Haya. Jethuro mor. Jethuro win. Ero kamano. Hello. Awachonu. Junet nyicho wachona. Ninti nyasi maduong Migori kawuono. Ni joseme keto wuodgi kari e kom kako gai munda chopi to mi be ncha wacho ni asebudha minga kapok aneno joseme maloka ka munda bi chop kawuono go mi abiro Junet ni eri en nyathi ma rikni ngeni nitie rikni gerikni okamano jarikni jemur nyawo gango ito en ngama rikni otimo gi kuma chap ahinya kidege duto ero kamano ahinya koro mi an gi weche ariyo kene madwana wach kawuono sana wan seme to joseme gi gin jomage negi akanyi Tunisem ya kodongo langluo jo semegi gia lokacha koje kaje ntie seme to jamani loka ni dudo te onge manoko alokacha no alokacha kore oganda maluo wan gi dhoudi ang'wen adi joka jok Joko winy, Joko molo, Joka wanga. Winjo maber. Seme donjo e group mar joka jok. Joka jok ema nokwongo biro mokwongo e chogo maduong'. Kidhi piny achol kucho iluongo ni jopa jok. Kini mana gidhi mkongo magigo dala e got Ramogi. Kore joka nitie dhoudi mopogore. Kanyo mantie chwonyo. Kanyo mantie Onyango Rabala. Chwanya. To kanyo ema nitie Nyikal. Nyikal eseme. Pake joka Nyikal. Kanyo nitie Lego
ogudu mulu juok ogudu ramogi kanyo mantie yua mane Nyakach kanyo manitie jimiluongo ni Owidi gi Rombo mano Kisumo winyo maber jothurwa koro mage jimano kongo dala cho got Ramogi to bang higini mokamba mang'eny tije luo moko dogo luwogi kendo joko Owiny Sigoma mano wuok kuom jo Padola modhi Manyala gi Samia koro kong'ado koro biro lokani koro Owiny gi gine joko Gelo e Yalego joka Ruoth e Yalego jimiluongo ni Jomor e Yalego joka Luo to gine joka Nyigoro e Asembo to gine jimiluongo ni joka Dimo joka Wile gi Minyajira Imbo e joka Jolu grup mar adek joka Molo wuok kuom Jaluru Aluru cho ni West Nile to kod Eastern Congo gibe gibiro to gidonjo mokwongo kaka Samia Manyala to ging'ado to giyudo ka koro winyo chiyo Jalego kaka ng'enge tema koro gidhi gikedo go winy ma gidwoko jo Alego e ruoth koro joko Molo gi gine jimani game to gine Ugenya miluongo ni jogine jo Kapuny jo Kateg jo Kanyamuot gi jo Boro to gine ma gin game to gine ma gin Kakane Yalego kane iluongo ni Kagan ay koro kendo koro kamba kaka ni ji bedo mang'eny lokacha ji ong'ado chuonyo ng'ado cho dhi Kongo dhi chula tae gi ng'ado gibiro cho ginene gibiro Lambwe ka gin chuonyo gi chwanya to nono piyo kuom chuonyo ay koro chuonyo dhi cho kamilo ni Huma madhi go dala ka gidhi go dala kanyo ka gin gino to Nyangora Balacha to ong'ado mochodho dhiwa kucha lokacha koro Nyangora Balaka gine joka Rungu joka Dem joka Buoch joka Nyamua chuonyo cha kodhi kucha to pogore gi nono nikech nowacho ni imiyo gi nyiri maricho joka nodar ng'ado mirimu dog lokacha koro e bang'e to Joseme biro chako koro dogo biro mong'ado mobiro ka mane ka Joseme nong'ado mobiro dugo lokani to mokwongo gite manotelo jo-Sakwa gin jo-Kawanga Sakwa gi jo-Oyoma gin gimoro achiel koro mana miyo jo grube ang'wen duto mag joluo kaka ne gibiro ka koro miyo kane ji bedo mang'eny loka jadi jo ng'ado nam modogo biro loka koni Joseme biro chopo ka Nyakache biro ka Jo-Karachuonyo biro ka Jo-Sakwa biro ka jomiluongo ni jo Kanyamkago okago Ramoth iluongo ni Ramoth gin jo-Oyoma noa loka cha omiyo onge jaluo man loka ni manoka loka cha winjo maber jothurwa winjo maber koro Seme chopo ka mobet ka to winjo ka jaduong' osewacho ni giyudo jo-Kuria ka morwakogi ka koro gibedo ka gimoro achiel gimaduong' ahinya en riwruok mar jomage jo-Kanyanam omiyo abiro kae kawuono koro ka wan gi ker Oduong' Wuod Randa Udarangi Pilesia wi motegno ahinya ema en ker tanda an patron mamare gima duong' en ni jothuro dwani bed gimoro adi bed gimoro adi kuriwru
to yudo gimoko te mudwaro. An antie ka, tan kodu ka. To gimoro nyicho wang'o iya. Kane gimoro timore Migori ka liel kamoro ka. Ni gavana odhi e liel. To jomoko wuok kucha. Tigo da gavana gi tear gas e liel. Nintie ng'ato tiyo gi miluongo ni police to kod miluongo ni provincial administration. Katiba manyien mane waloso onge gimiluongo ni provincial administration. Post mar governor en a constitutional office. County commissioner en na chieth moro kanyo. Ya county commissioner onge katiba. Onge katiba mowacho jike ni regional commissioners, jike county commissioners, sub county commissioner. Magi taka mokila kila gi chike moko manono magini. Omiyo police okonego tigo marach. County commissioner okonego tigo marach. Onyalo dhi mwalok katiba kendo. Gimatimbre ni president okonego bed gi power mar keto jomoko bindiko timiyo executive powers magitiyogo piny ka magienda man go devolution. Devolution ema enshrined in the constitution manyien ma 2010. Omiyo ng'ama iluongo ni county commissioner is an illegal position. Moko onego bed ni biro kani bogo ji kani go gine kagi kaji. Onego tiye bo governor. Onego tiye bo governor. Chief onego bed bo governor. Ng'ama iluongo ni sub county commissioner onego bed bo ng'ano. Ta jomoko dhi kucha to koro gibiro kucha nikech koro piergi opeko ni kende gi polisi. Hello. To wacho ni kiani ni one term governor. One term governor mai rumo wacho ni. In mi yoro ji thuroka. Governor no yer gi jopiny. Nyaka mi respect. Giwa jumbe. Gigo MCAs. Okamano jo thuro. Okamano. Kajo dhi liel. Teach you respect. Because respect and two-way traffic. Ok nyalo bedo respected ka ok respect jomoko. Omedo ni jo waduto te, jo MCAs nyaka respect MPs. MPs bende nyaka respect mage MCAs. To governor bende nyaka respect MPs. MPs nyaka respect ng'ano governor. Senator be ok kamano jithuro. Ka watimo kamano, twanyalo dhi maber ahinya. Mana adwa na wache kawuono to go apply all over the country. Nje wacho ni campaign mapima chua ok nyal kelo kamoro. Kane yiri ni MCA tab jo piny kaka jo MCA mondo jo piny oneni. Tiji mar MCA no imanyalo konyi kata ka wewe dhi mbed bunge jime kucha. In mjumbe bende sab jo constituency mari kaka mjumbe. Tiji ne mondo serni jo piny. Kidwa bedo governor, tibiro neno nyime kucha. Kata ka in senator be kamano. Ka in women rep be kamano. Mokwongo, mae ka wabiro tiyo maber jo thuro ma ji one tich mar ODM ni tich maler maber. Mae gibedo na wachego odiochieng' ma kawuono. Moko kata jok osewacho. Uneno gik moko dhi nyime kucha, nitie chandruok mang'eny ahinya. Tan ng'eni an kodu. Adhi kucha sero Afrika kucha. Ta Afrika ka sero sana aromo gi rais. Nyino ka jan gi Museveni nyoro. Aromo gi Kagame, aromo gi Suluhu, aromo gi Ramaphosa, aromo gi ng'ani Sisi, asero joka malo kucha. To Addis Ababa en medire ka. Kadhi kuro kumbo na dugu ka. Anyalo kata achamo breakfast go kinyi wuok tich. Tadhi Addis Ababa tichabiche chaka dugu andala ka. To chama mar ODM niko ger motegno.
Yewuigi osetiyo motegno. Oparanya chung motegno. Joho chung motegno. Simbarati chung motegno. Uyo. A strong ODM will only come through the unity of the leadership of ODM. And we must help those who are down here. ODM must stand the test of time. ODM will live beyond Baba. Even if Baba is not there, ODM should remain there and remain a strong political party. And this will only happen if we work together. We must work together. Don't try to bring a wedge between these people. If you see Joho, Oparanya, Simba, then you are seeing Baba. I want them to come up here.